When days are dark, friends are few. We mark ntwewe gore le khonne ge o feletse ke mmereko o hlaka ga kaka na ke batho ba bakae ba ba go eminoke kana go bo bereka ibe ile batho ba bakae ba ba beng ba go eminoke bothata ba lena le roba la boroko ba matloga dibesho o se ke wa nyaka go shumisha ke batho ge o bona ba go kgobokanetse nke tšatši le leng tšhomi a sa reng competen ranta o no ra ke nayo go fetša o mo lebelele ka mo mahlong o tlo o bone gore ga botse ga go roge ka mahlo na ka baka la gore o mongwe go ra ke nayo o ponya mahlo ka pele gore wa tsa eng ya gage kae ka baka la gore o a ba swabiša ge o sa ba fe se ba naganneng gore o swanetse o ba fe sona ke a leboga o go rogeile tlou tša baroka a balli ba rena ba gona ka farm a go meka kapa radio ntle le go senya sebaka ka kapa 1 2 3 4 alright kakapi ya no mo di tla bua mo kakapa a gone bothata ya mara ke nagana gore gore ke tope moroka ke mo topa kae kakapa radio moroka ke mo topa farm Professor ke a go tamisha monga ka dumela le ka malome ka ka ba ile go le man ya re metšhineng e mengwe megolo man prof le khono le ke di chepe wa tseba re before re tobetsa re lebella pele gore ke gona mola ba ileng ke tobetse na ya ke a bona mixture ke stutla man ka ne re le ba monga ka ai re go le boga ibile go tamishe re leboge go tseneng go swa banna a ke dumediše magoši a borena kua gae ke dumediše batseta ke dumediše baruti ba porofeta mangaka ditšhaba tša ga borena ka moka ba theeletše ba motse community radio station ka kua dikgokaganyong tša leago re a letamiša balli ba rena ba bošego ba lekgono re a letamiša ke tamiša le banna ba re šomago le bona ka mehla le ka matšatši ka mo malome ka kapa le wena ga ke go tamiše ke be ke le lebogišeng banna go ba ka mogare ga metšhini e megologolo banna e mebotsebotsebotse re a leboga prof re a leboga mongaka modimo ke sethaga ka dinako tšohle kgaitšedi tša rena ntle le go senya sebaka nke ka mola go tšona ka mola ke nagana re ya kgaitšedi ya ka ke ya kgaitšedi ya ka ke tlo no go fa sebaka ka fao ke moka o tamiše ba theletše go le gauswi mo ba re theleditše go ba le gona gomme o nape o role se borala ka baka la gore ge ile mampia a re lapile melala nke o re fe go lelehle kgaitšedi batsho ngakhuluma ukuthi ukhala ngani ngiyanibingelela estudio ngibingelele nabalaleli bonke emakhaya ngicela ungazisho igama lami kodwa ngihlala la eDanatron eMtete inkinga yami ngibhalele uDr Moremi ngoba ngicela ukuthi angisize nginenkinga kakhulu ngoba ngiyagula since ngagula mangicela ukushada ngihambile ngifuna nosizo myeni wami angihambisa ngapha nangapha kodwa angisiza kahle angipholi abanye bathi ngihambe ngiyothwasa ngithwasile mara still kuyafana umehluka ukho nasekhaya lami la ngishadele khona kunenkinga kumanje umntanami una 7 years uhambile ekhaya uthi ubona untshela uthi lapha phezulu ubona umuntu olingana nelofu ugqoke ithayi so umntana akasahlala ekhaya and nokubona izinto eziningi vele lapha ejaridini and sizamile ukuthi siyalungisa sibabiza abantu bazosinceda kodwa kusitili kusafana manje ngibhalele lana ukuthi ngicela usizo ngoba angisazi manje sekumele ngenze njani ngoba yimi umuntu ohlala kulela ekhaya nabantwana bami yithi abantu esixakekile kakhulu tatabo nawuthi ubona izinto eziningi ukhuluma ngani kusho ukuthi okunye khona ngelinye ilanga nganothisa efrijini mangithi ngithola amasomntana ami ngicede ukuthenga amasose efrijini mangithi ngenzela umntana ukudla nakhona bengibuya kaMangwane ngithi ngenzela umntana ukudla ngithola amasamanzi yabona amanzi angathi khona uthela amanzi
ngathula. Amanzi la beka skuna. Amanzi nje bese amasi bese sengathi amanzi. Oh okay, ibisi bengathi mamanzi. And manje ngiyabona vele ukuthi la endlini ngabona sometimes kuba ne feeling man ukubona ukuthi ayikhona into engahambi kahle. Ngathula. Engahambi kahle njengani tatabo. Like ukuthi ngathi khona into beyikhona. Yazi sibawa inne. Ungabulalisi umlaleli ukuthi acabange ukuthi ukhuluma. Hayi ukuthi yena asicabangela ukuthi wena ukhuluma ngani. Yebo. Whatever uyibonileko kaka malumka kapa ngabona into eso ngabona so. Okay, kusho ukuthi ngasho ukuthi bengakaze ngiyibone like physical ukuthi ngiyibone but bengibona ukuthi khona into imoya emibi ekhona la kuleli khaya leli. Ngoba okunye futhi nginotisile ngathi ngiyahamba ngiyolanda indayela zami ezizongisiza. Enezise fridge into engizubhlungu bese fridge kwenze kwazi kwaba kabili. Mangithi ngithola ngathi kunamafinyila la phakathi. Moshakele ngathi namafinyila. So nabantwana abalali ebusuku labantwana bamantombazane bathi bayacendezeleke ebusuku. Kwanje uhlala kuphi? Ngihlala eMtete. Ekhaya kwakho nofana ekhenu? Kwami la ngishadele khona. La ushadele khona uhlala nobani? Ngihlala abantwana bami. Indoda kwakho yipi? Usemsebenzini. Utheni na umtshela kwizinto ozibonako? Ngiyamtshela like yena njengoba ngisho ukuthi ke sazama nje isikhathi esiningi alanda abantu ukuthi bazonceda mara akusizakali manje okubhlungu ukuthi kuhlala mina lapha ekhaya yithi esokolayo yena uza ngaleso sikhathi leso. Ucedile ukuthwasa sewuyinyanga wena? Kusho ukuthi ngasho ukuthi into angisekuthwaseni ukugula because ngathi mangiqala ukugula mangihamba bangitshela ukuthi kumele ngiyothwasa. Bathe nabathi uyokuthwasa bebathi unabezimu nofana bebathi i-reason ukuthi uyokuthwasa yini? I-reason bathi is because abazimu bangigulisa because bafuna ukuthi ngibe isangoma ngithwasa. Sisi wathwasela ubulwele nofana wathwasela ukuthi unabezimu? Mina ngogula njengoba ngigula ngathi mangifike enyangeni ithi ngiyofuna usizo inyanga yafika nje ukuthi wena unabezimu mele uthwase. Okay. Ngenxa ukuthi vele ngizobhlungu emzimbeni ngafuna ukuthi ngiyenze lento efuna ngathi ukuthi phela kumele ngenze lento efuna abazimu ukuze ngizokhona ukuthi ngiphumule. Wathwasa khona enyangeni le yakutshela ukuthi unabezimu kosa uthwase? Yebo. Wena ubonani like mhlawumbe ukuthi unabezimu mhlawumbe? Ngaleso sikhathi mina alilutho nje bengakaboni lutho. So solo wathwasa upholile? Angaze ngaphola. Awukho nje umehluko kunokuthi kube khona umehluko kuyaphambili ukufa. Uchate njani like bakukhiphele ilobola nofana bakuhlabisile nofana bayenzeni? Ngihlabile. Uhlabile. Ngiziwa itwelini. So njengoba se uze la eBijenjakhulu nangu uDr Mremi ufuna ihelebho elinjani? Mina bengisacela usizo bakithi ukuthi ngikhona ukuthi ngisizakala ukuthi ngiphole nalapha ebaleni ngoba kumanje indaba zalapha emuzi lo ngoba ngishadile mara asizwani futhi nabo sikhwizwa bami and emawuthi yabuka akekho umuntu engathi ngikhalela kuyo ngoba ngizamile ukuthi ikhulunywe le ndaba le because ne family yazi ukuthi nenkinga nabo sikhwizwa bami ngazi ukuthi into engathi siyayibanga mina nabe yini lengaka ngoba indaba yaqala endabeni ukuthi mina ngimosha imali endoda ngiyodingisa ngapha ngaphoda ngipholi. Abosikhwiza bakho bathi wena umocha imali yendoda kwakho? Yebo washo njalo ngoba bangifonela ukuthi isitoro sakhona zide kakhulu ngathi noma mhlawumbe khuluma sisi asize siyasifuna. Yeah ngoba ushuthi khona lo anti omdala bayanokuza vele isikhathi esiningi uyu muntu benginomtshela inkinga zami ungabona ngimtshela ngithi yazi mina ubhuti wakho like uyakwenza okunye but imali akanginiki sasiplan ukuthi sifuna ukuthi sibhadare igrocery like lama grocery swabhadara from January nithi ngifuna sibhadare igrocery bese siyashare ukubhadara isociety but ngithi mina inkinga anginamali but ke ngoba bekhona umunye ukushuthi ngiyengahamba kaye enyangeni
ngiqale lapho ngihlala enyangeni mina bacela omunye umama uthi azogada abantwana bambhadara wacelwa ngibani omunye owefamily osePitori ahlangwa oshuthi wakhulumisana nomyeni wami ukuthi babafuna umuntu ozogada abantwana then okay batholakala umuntu ozogada abantwana bebambhadara loya mama loyo yabona until ngaze ngabuya mina still ngakapholi ngabuya ngeze ekhaya mangibuya ngize ekhaya ngabona ukuthi le mali le ebhadara lo mama bekuyi 2000 ngabona ukuthi yabona ngoba sengibuyile isibethe ukuthi ngimise lo mama khona sokhona ukusave imali because umyeni wami bengibheka ukuthi ngidala ngisa ngapha nangapha nokuthi abhadara umuntu kanti ngikhona ngwamiswa kumuntu mamisa umuntu ngacela omunye umama ukuthi azosiza at least yena bekeza just azowasha bekeza kayi-1 ngeviki bengimbhadara 450 ngenyanga okay nakhona wakhamba isikhathi ngabona ukuthi hayibo imali ngibona ngathi mina ngithola imali la ekhaya ukwabona ngathi mhlambe or yilo mama lo indoda mhlambe mayikhipha imali ngisimele ibhadare lo mama ngathi hayi lo mama akame yabona ngathi hayi sizozama ukuthi siwashe nabantwana bami azange umtshele umyeni wami ukuthi lo mama lo ngummisile because bengine plan ukuthini ngifuna ukuthi sihlanganyele mina squeeze wami sibhadare grocery sibhadare jama kancane indoda yakho nawube ungayitsheli ukuthi wena ujamisa lo bofuna ukuthi achubeke athumele imali yena azi ibhadala umuntu khani wena uyayithatha uyayiberegisa because angithi yena beyanganginikeza imali njengomkakhe so mina bengifuna ukubhadara society ngibhadara grocery so wabona ukuthi nangakunikeli imali into erege yokuthi wena uthole imali from kuye kosa umkhulumela umtshela amala yebo bo proud ngalokho ukuthi wena utshela indoda yakho amala cha bengekho proud but bengekho into bengizoyenza because bengifuna ukwenza into ebalekile igrocery ukubhadara igrocery nokubhadara society beyizinto zasendlini lezo indoda yakho ayebe ingakunikela imali umfazi wakhe hayi angimazi ikinga yakho nabo umkhari wakho yathoma nini yaqala lapho ke mase sebathi mina ngidle okay umuntu bengikhuluma naye belomdala bengimtshela ukuthi hayibo ngamtshela ukuthi mina lo muntu lo ngomisile ukwabona ngizothatha le mali le ubaba thatha ngizothatha le mali lena then bese ngibhadara ngayo society then bese sishare ne grocery yabona bathi hayi akunankinga savumelana ngoba mina because behlale sixoxa ngimtshela inkinga zami but ngelinye ilanga mangala sengithola i-call sekuthiwa mina okay sengibuzwa umunye owefamily uyangifonela ukuthi angitshele lo mama loya useza nalo owasha ngathi mina ya useza wayengibuza wathi hayi ngiyabuza phela ngoba ngizwile kuthiwa akasezi wena udla imali yendoda inwadwadi ukwabona ngathi mina ayi mawukuthi mina ngidla imali yendoda ubani ukutshelelwa ngaba nalo saphendulana kabi vele because the way naye angi-approach ngakhona zange ngize ngithande because ngase ngifeel ukuthi ngathi ngiyakhulunywa emasayidini yaqala lapho inkinga ke kwaba ngonokungazwani sekunamagama amabi nasebantwaneni ngizwisa ubuhlungu kakhulu ngiyabona ukuthi mina bangangilwisa but manje kuzwisa ubuhlungu kakhulu abantwana bami because manje batshela amagama abuhlungu ukuthi lapha akusikubo and ikhona elinye igama la khipha omunye uanti jama kancane sesi la uhlala khona kusekhaba undoda yakho kusekhaba undoda indoda yakho ilasbon uye etumfana okay so wathi kumntanami should beyakhuza umntwana wakhuza umntwana athi the way ungezwa ngakhona and uhlale wazi ukuthi umama wakho mangafa la wena uzohamba la and into engizwisa ubuhlungu kakhulu mina ukuthi each and everything labo uanti makayi futhi lo mncane kakhulu makayisho abantwaneni bami ngiyatry ukuthi ngikhulume nomyeni wami utshela ukuthi hayibona izingane ezihlukumezeka because abantwana sebathi bona abasafili ngathi lo mdala uko wangimangaza ngumthumile emall mahamba uhamba ilanga lonke umntwana ngithi and then kwenze njani sisi wahamba ilanga lonke ngikuthumile yazi mina mama ngathi ngashaya umoya because la ekhaya mangila ekhaya ngathi angikhona ukuphefumula because nalo ukuthi nini bafika basitshela utaxi ekhaya basitshela the way singakhona ukwabona manje ngizwisa ubuhlungu because umyeni wami mina kusumuntu okhuluma kakhulu mara nanoma izinto zimochakala sewuyathula yena umuntu othulayo azi uyathula yikho nje into ayisho vela ayithulele so abantwana bakhalela mina ngapha ngiyagula wena na umtshelako aka-act uyayithulela nje atito abazali balendoda basasekhona angibathola abazali bangasekho wekhona nje ifamily yakhona abobhuti bakhona
and nabo ubudike ngeke ngakhuluma nabo vele ngendaba le yalapha ebaleni bayayazi. And then mhlawumnye ke wathi uthathe ingiga zakho mhlawumnye ubatshele ekhenu ukuthi mhlawumnye kube nomhlangano ukuthi mhlawumnye into le ikhone ukukhulunywa. Kusho ukuthi mina kahle kahle ngicale ngatshela umndeni wakhe because ngibelieve ukuthi mawushadile ngisho mele mawunenkinga uye ekhaya indoda yakho ukhulume nabo before uye ekhaya. So ekhaya bengakazi ngikhona. But inkinga zakho ziningi khulu. Ziningi zingaphezulu amandla ami kungakho manje ngizela abanye yabo ukuthi ngiyagula first of all. So kwanje uze la zange uye ekheni uyobatshela nje nangabe balalela umhajo khona bezwa bonyana umntwana nabo uyaxhaga. Kusho ukuthi mina ama parents angisese nawo abazali shothi khona ifamily nje ngwamani. Wachata ngabentwana bangaki na uzemtshadweni? Maybe bayi-2. Usengabentwana bayi-2? Ngibo laba batshela ukuthi okay uhlobana njani nomalo? Umangwane wakhona la emshadweni wami. Wendoda yakho? Ke gopela lokisetse ngemme o microphone mo. Mma go rena le gona? Ke teng Botsalena. Re gona. Teng. Makoti ya gago sho? Walla. Dillo ka moka ga tsona tše a di bolelang gone jwale le tše a seng a di bolela tše wena o di tsebang. O tseba eng ka metlhako ya e bolelang? O mpoditse ka yona ka gore nna mo motete ya sekgale ke tlile ka 2021 ke nako ke tsereng ka yona. And then ke mfumana a steng mo gae a tswile ka malwetse. And then ka nna go fihlela yena boa ka bo July. Ke ga thoma go nkhumana mo gae. And then ra nna thoma go ntloela ka re na sa ntloela thata before a tsewa. Na sa ntloela thata. And then nna ke mmangwana monnola mmage ke sesi wa Ramogolo. Wa Ramogolo ga o nape o le ngwana motho le mmatswalaga. And then wena mma go rena jwale ka ge go njwale o tseba kapa o ile wa tseba mathata a gage o dirile eng mohlomongwe go nyaka go tseba gore wa ngwana modimo a tla ke jwa ga kaka goba ke eng se o se dirile? O ile ge a tla a mpegela ditaba tse a mpegela setse dihlakahlakane ke 2022 ka Good Friday ya teng ne gona le sese o na nna go nna gape mangwana a monno ke mhlokometse. And then ile Good Friday nna ke teng letšatši le a theoga and then koloi ya kena go kena rakgadi wa bana le ngwana wa sese wa monna ba tlile ka koloi ba ntumedisa ba tlo tsa mokgekolo ba mo isa ga gage. And then after mo ke bona rakgadi a sa thaba ka se itse gore wa ya sa thaba ka gore mehla o ba a thabile. And then go feta matšatši ba tsamaile ke ge go tla yena a tlompotsa ka dilo se ba mo dirileng tsona ba tlile ko lapeng. A mpegela gore na sana le ngwana e le monyana na le beke 1 a tshwere ya bo-2. A re ba tlile ko lapeng ba mosekisitse ba mmotsa ka tsona tseo tsa go ja ditšhelete go senya tšhelete tseo ka moka ba montshitse ka mo lephekong ge ba mmotsa tsona ba mosekisa o tlile go nnalla. And then ka re bjanong ditaba tse bjana go ka ona ke tata go bana a tlile and then o bolele na yo mmotse a bitse bana ba a ba bee mo fatshe. And then ba bolela gore ba baka eng le wena ba e hlalose and then e utlwe ke batho ka moka re aowa ba ile ge ba bolela ba reng ke ba bitsa mmamogolo wa bana ba a tla utlwe se ba se bolelang rakgadi o mogolo a gana a re ge ya ka tlamo nna nka se bolele selo ka re bjanong ka re tse ke mathata tšenya ka batho ba bagolo ba di rarolle ke mo ke nna ke moeleditseng ka re tate wa bana o na le boabuti ba gage taba tse di tse o begele bona and then ba tle ba nne mo fatshe le ena ba mmontshe gore bana ba bjanong ge ba sepela bjana ga ba sepele mo tseleng e right ba be mo fatshe le ba botsiseng gore ba ba kaeng le mogadi wa bona a shinge e direga eo ya gore ba botsisane go fihla gona bjano. Sesi ngibuyela ngapho ngakuwene indaba lese uyizwe maybe times 2 times 3 yokuthi wena na ungabhubha abantwana bakho bazokuhloga ikhaya ekuphatha njani into njalo? Ingisubuhlungu kakhulu into enza ukuthi ngize ngisukume because ngizobuhlungu ele into enza ukuthi ngizobuhlungu kakhulu ngizibuza ukuthi mase ngingasekho mina mabazo
mabazokhuma kanje mase ngasekho mina like umyeni wami njengoba ahlule ukusolve ama problem ngisesekhona mangasekho mina umntana wami uzoba njani abantwana bami bazoba njani okunye futhi enginokucabanga ukuthi cause la kusemhlabeni asazi ukuthi uNkulunkulu ubani ozomkhumbula between mina nomyeni wami ngenzeka ngiyagula mara ngenzeka ukuthi mhlambe kube uyo ohamba eqala kunami indoda yakho iyazi ukuthi ula nje ngimpalela imessage akakayifundi azange umfonele lutho angifonelanga because bakithi anginamali ngibhalela imessage ku WhatsApp ngamtshela ngoba futhi like nje le message le ngimbhale njoba ngibhale namhlanje benga expectanga vele bengazi ukukhuluma iqiniso ukuthi izophendula namhlanje nje eCarbon Road yakho ngubani oyazi ukuthi ula emutse nje cha akekho because vele abosikuzwa angikhulumi nabo namanje amanamba wabo ngicela ukuwafuna komunye wefamily because ngicabanga ukuthi mhlambe azodingeka because emva ukuthi kube nale yalona le because baye bangibambela i-meeting mina bosikuzwa bangilanda bazongisekisa lapha endlini ceda bangitshela bathi blood is thicker than water abakhuluma bangitshela la mehlweni mina right Moroka taba tša mmeo di kweša bohloko a nke ke dumela gore ba re motho a se motho le polelo motho a bolele because ge dilo di senyega go ne le mosontšeng di bulege molomo gona wa bona go njwele auso a ke mmotse gore a ke moromen mara ge auso a ka kry-a boyfriend ka thoko ke tšatši la tlo tsebang gore monna ga go kgona go bolela ge a ka boela ga gabo ke tšatši la a tlo tsebang gore monna ga go kgona go bolela so go njwele dilo di a senyega gore no monna ka se motho le polelo a ke tsebe gore na e kwagala jwang wena Moroka ka fao eno sikwagala gabotse malome kakapa okuqala mama ngifuna ukwazi ukuthi wena bofuna ukuthi ubaba lo ayenzeni bofisi ukuthi ayenzeni mina uqala mangumtshela bengenje ukuthi mhlambe uzohlalisa phansi yeah njengabo sikwiza njengobhuti omdala like angizabusisi bakhe yeah ahlalise phansi abuze ukuthi inkinga iqalephi kwabanjani nokuthi isolve kanjani so lo azange kwaze kwenzakala because angazi kuze namhlanje ngoba uthi namhlanje umbhalele ilokanje imessage yazanga aphendule emalangeni mamtshela ukuthi uyagula uyaphendula ama message wakho mina abo manje uthi umyeni wami sengashintshela ngifuna ukukhuluma manga usengishintshelena icaleni ngifuna ukukhuluma manga ngaphambi koNkulunkulu because bekehla nami since 2018 ngikhuluma bekehla nami angisalena le but angazi uma mhlambe seyaphelelwa amandla because asakhulumi mina naye ugcine nini ukuza lapha ekhaya bekakhona weekend mara mahambile ngizombona mangabuya sikhuluma uthatha isikhathi singangani ukuthi abuye uyathatha 2 weeks or i-week or isikhathi ahlala isikhathi eside mahamba isikhathi eside kuba 2 weeks naye uyazi ukuthi ekhaya lapha bakhona nithi abantwana balingana nelokho nje nelove uyasazi story sakhona uyasazi ngowe ngamtshela futhi ngathi ngiyengezwe nenkukhu ikhala yeah bengabo ma 1 mangithi ngibheka ngaba 1 inkukhu lami ikhala ngathi ikhala inkukhu hamba namatswele ngizothuthi yakhala ngithi hayibo akwazi like hasina inkukhu ehamba enamatswele ikhala la ngase fastereni ngamtshela so into engizwisa ngayibuhlungu uthi why mina mangikhona like lezi zinto lezi angizizwe so ngifila ngathi ubona ngathi no or yimi engicreate story kanjani because yena first of all akusumuntu ohlala ekhaya makafikile ufika beka lento ayibekayo uyandlula uyahamba uyapi la suka yakhona vela thori ngitsayintwana or sayakuphi la whatever nje la suka asho khona ukuthi uyakhona niyakhona ukuthi nibe together nilale together nakazekaya asixoxula ulala endlini yakhe nami lala endlini nami ngengogula ukuthi ngiyagula how many years uchatile 2017 Sesi. Wena nalo baba lo nisathandana Ngisathandana ngazi okay sisahlalisana ngazi ukuthandana sisathandana ngoba phela umehluko kunokuthandana naba uthando nabantu abahlalisanayo ngifuna ukubuza ukuthi ana ithando lisesekhona na ngoba uthi ubaba lo makafikile ekhaya ulala ngale nawe uyabuya ulala ngale
Vele since nje ngigula mina vele ngilalela nge1 ngiprefer kulala nge1 because ngiyathunuka. Uqale ilokha nje nge2017 ukugula. Ngiqale 2018. Ngoba siyabona ukuthi unomntwana omncane indaba leyo ukuthi ubaba alale ngale wena olale ngale iqale nini? Kusho ukuthi mina ngeke ngahamba ngayohlala komunye umuzi ngiyolashwa nini. Beku 2022 mangakhamba mangahlala lapho the whole year ne. Shithi mangibuya kulo muzi salala soyi2 endlini e1. Yeah. Shithi la ngahlala khona isiso. Kwaba ukugcina kwethu ke lapha. But yena uyavuma ukuthi umntwana akhe loya omncane. Uyavuma yena. Okay. Ukugula lo ukuphethe manje yini into yenza ukuthi wena nalo baba lo ningamani nihlangana? Yangilimaza lento la esibelethweni. Yeah. Yangilimaza ngathi grinder mayikhala njenge grinder and affect umzimba onke. Isibhedlela ukhe wayi? Isibhedlela ngisihambile. Qale khona because bengisebenza khona vele esibhedlela eBinoni eClenwood. Yeah. Qale khona ngihamba ama private doctor kakhulu ababoni nix because inkinga yaqala mangiqeda bathi kimi ngine-cyst. Bathi mele ngiye theater ngiyoyikhatha. After that mangibuye theater mangithi ngihamba ngiyekhatha bangidischargeile yaqala lento bekhuphuka bangathi ikhuphuka intuthu engathi intuthu like ismoke vele esiningi ngathi yakhuphuka sizongivala umoya because bese ngilongibhodla until lento sengathi seyiqinile so umoya osogcwele seyakhala ngathi grinder. Yeah. So okay wabuya lesibhedlela wabatshela ukuthi phela after mangibuye theater lento le angiphole lento le ungathi ukugula lokuya phambili okay wabuyela lo wabatshela? Ngibuyelile. Bathini ku? Bathi angina nix because namanje ngibuya khona esibhedlela ngoba nginomntana so ngibuya khona esibhedlela ngicheck udoctor wathi isibetho sakhe asina nix awuna nix. Ungaphinda uthole umunye umntana leyo ngakhona asiboni nix. Wazathi asikisini asiboni nix because ngathi ngicela ukuthi ngicela ningenzi ingikhiphe isibeletho because into yangilimaza bathi sizokukhipha ke reason ethini. No kusho ukuthi la angisho esibhedlela mangithi mhlamba ababoni next kusho ukuthi lezi zinto le kumele ukuthi mhlambe uze sicheke sibone ukuthi inkinga engakuphi. Kumele ukuthi thina sicheke abantu sisebenza ngesintu kakhulu angisho. So ngizo uthi uthwasile wena. Wagoduka? Ngagodukiswa ngenkomo nje. Indumba yakho iphi nje? Ikhona lapha baleni. Amathambo uyawazi? Ayikho into engaziyo mina. Imithi uyayazi? Nokodwa. Ayikho into engazi because lapha kuloya muzi bengigula. Nangihlaliswa ukugula nje. Ayikho into neyi1 abangifundisa yona. Mina into bese ngithandazela nje ukuthi because bengibatshela ekhaya ngithi hayibo ukugula kuyaphambili ende lo muntu lo ngibatshela ukwenzakalani bathi bona ngibekezele then ngabekezela ngahlala. Uthwase isikhathi singangani so? Kusho ukuthi ngenile imizi mina ngithwasi kusho ukuthi ngiqale ngangena komunye umuzi. Yeah. Mangena lapho ngafusho ngihleli 3 months ukugula lokhu yaphambili. Sabona sashifta sathi mhlamba amadlozi awafuni masiya sokuyimunye bathi amadlozi mhlamba awafuni lapho because la engicede khona kuse Pitori nakhona ngebese kuwe3 lapho. Phela umuntu makayo kuthwasa kumele ukuthi aphuphe or amadlozi bamnikeze i-direction yala kumele ukuthi ayokuthwasa khona. Wena i-direction yakho yahamba njani? Mina lento ngihamba ngumuntu oyofuna usizo. La kusho ngasho ukuthi nje ePitori lapha ngathi mangifika khona ngihamba ngumuntu oyofuna usizo. Bafike bangitshela ukuthi hayi amadlozi okay wathi logobela and mina angeke ngize ngikhona ukuthi okay wathi okay unaka ukugula but into ephakeme kakhulu amadlozi ithi ngokulaphe but wathi mina angeke ngize ngoba nithi nina nibuya komunye angibe ngisuka kwenye inyanga. So besikhulume nalenyanga lo abona ngigula ukuthi hayi ithi ngiphume ngiyobona abanye sizwe abanye ukuthi bazothini uyabona because ukugula naki yaphambili. Mangifika le nyanga le yangitshela ukuthi mina ngeke ngize ngikulaphele enye inyanga since uthi wena ubuya enyangeni ngisho because umuntu oyocheka then bese ngibuyela lapha ya ugobela wami loya. Wathi mina ngeke ngize ngikulaphele omunye umuntu. So ma ukuthi uzohamba then angeke ngize ngikulaphe but ma ukuthi
uzosiza ufuna kusizwa yimi or uzokuqedelela la ekhaya then ila isingakhuluma khona. Ufuna usizo njengaba ngisho ukuthi lento iyangishisa mina bengifuna usizo bese sengivuma nawe yini ngathi okay ke cela ukuthi ungisize khona lapha ePitori then la ngaze ngabuya khona akukho niki engikwazi ngabuya ngigula njalo sho ukuthi uthose ka 3 ngene imizi ka 3 but lapha ila ngiphothule khona lapha ekugcineni. Okay. Ekhaya ulali sisi. Kunezinto zahambayo, kunabutokoloshi, kunento eziningi ezenzakalayo lapha ekhaya. Umuzi onjalo angeke nibe nokuphumula lapha ekhaya. Ngoba wena ekugcineni bazogcina sebakubiza ngabomthakathi ngamagama angasi right ngithola. So nalo baba lo ukuthi makafika ekhaya ukuthi kuzokhona ukuthi kube mnandi kumele ukuthi nithole imithi izokhona ukuthi ilwe kakhulu nalezi zinto lezabathakathi zibekilwe lapha kule ndawo le uhlala kiyo. Ngizokhuluma ukuthi wena awusanawo umndeni. Baphi abantu labakhe bakushadisa? Abomalumi, abo auntie baphi? Umamncane wami washona. Kusho ukuthi ongasho ukuthi bekuyifamily bekumamncane wami because labanye bekuyisibongo fanana. Sho umamncane wami washona. Sesu ubuya phi ekhaya? Buya kusho ukuthi ngibuye eDaveyton ngikhulele eDaveyton. And then njengoba ungana bazali abantwana bakamama ko baphi? Bakhona eDaveyton. Abomalume abasekho. Bashonile. Kusho ukuthi ifamily yasekhaya abantu abadala vele abasekho. Bashonile. Okay. Bengifuna ukwazi sesu ukuthi phezu kale lokanje inkinga le khona ngale bakushadele khona azange ubize umndeni wasekini ukuthi bafike bazokhona ukuthi bakhalima abo auntie impilo izokhona ukuthi ibe right lapha kule ndawo lohlala kiyo. Cha bengakaze bengikhuluma nje nalabo umndeni ngithi mhlambe yibo bangaba namandla mhlambe ukuthi bangakhuluma nabo lapha abo auntie. Umzimba lo ngoba ngiyawubona ukuthi uyaphela ngowakho lo mzimba manje nje ngoba nje uyagula uyaphela kancane kancane. Uyaphela wona. Okay. Mama unena kuka utsiba sesi? Asina kwetelle. Ke thomile moitse ka 2017 before anyalo. O go boditse mathata ga? O mboditse le nna sekenyetswe ke lemo. E ka ba go boditse nenso? A se khale. From kana kwe ena borakgadi ba mosekisa. O mboditse na kwe ona ka re fedile. Bjana ke tlo tlabega ga ena tla mo go nna la ke re goreng o rita ba di tswela pele go gae. Asanka wa bitša monna gage le yena wa Mokgalema? Monna ga ka mmisa ka Mokgalema go tswile kwa maka 2022 ne ke bolotsa ditlogolo tse pedi nna ka e ka mmotsa ka botsa le bo mmamogolo gore nna ke tlo bolotsa bana. Mmamogolo a re le nna ko bolotsa ka Thukwe setse ngwana wetse ka re bjana nna ke a mo kgauswi mo ka gore ke na ke nnoši ko lapeng. Then ngwana wao Molliwo na sa ikome o ile ga koma yo tswa Freita ga re tshwanetse go tloga le bana a be sa foune tata ga re nna ke nyako ya kome mola ba botse gore gae tata ga mo rometse go rakgadi age le mmamogolo ga gore ba botse gore o ya kome pele ge o sa botsa bona o ka se wa ya kome o ile ka nnete ba botsa ga se o wa letšatši lephirima nna ke bona kena ko go nna tlo ntha re nna ke ya kome ke re ge o ya komeng gona o buitse tatago boa o botsa mma gore ke ba boditse ke tswa go rakgadi ke tswa go mmamogolo ke ba boditse karong a wa go molato boela go lapeng mmago wa go phuthela ente re ta tlogana go ka re mmamogolo wa go botsa o tsogela ko komesese ya Madibeng then dikomaga di mo go wan di a mologana and then ke kgonne go tsaya ngwana o ka mpataganya le wa ka ba bolotsa and then ke boditse rakgadi o mogolo ka re bana ba bolla le ngwana a buta go wa bolla ke aparetse go ga gagwe o sala a dumela a šia gate ko komeng a šia nthe ya re sepetse bjang ko komeng ka metšielo ya bana ba metšielo ena le tšhelete ya dipheko ke tlile mo go mmago ngwana ka mmotsa ka re go na le komeng ngwe ya ka tšhelete bana ba phekolo a re ke bokae ka re ke 100 rand e one a mpha yona ka ya ka yona ko komeng ngwana o phekotse dipheko di a šupantwa ko lapeng ke ile ge ke boa ka re ne le nthomile ko komeng melaetsa
ke weekend tata bo kae a re se le ile go lufung ga re khopela gore mo phone le ga re ga fihla mo tlo tsamayo ya mmereko o mo founetse then ka nna mo le mosadi then ka bolela le ena ka phone ke ile ga ke mmotsa ke mora ke re ditabashidi go le nthomileng go tema ba pile ngwana a lena ba re go ntwa ka molapeng ka monna mmo fase le bitsana le nneng fase then le rarolle bothata bo o mollo mong a ipolele gore ena o tshwenya go ke mang ka eng then a hlalose then le khone gore o ana le bothata le mokgaleng anthar go utlwile ke tla botsa bo abuti then ka botsa le mogadi wa rana mfase ra bitsa bana ba ka re o mongwe tsero mongwe a shia tsewa o fetjana and re tla ba mfase ra ba botsisa nna ke sale ke ntse ke emetse ena ga tlo nthari ke biditse bo abuti le wena tla then e tle rutlwe bana ba gore ba re go fihla gona bjano ga shia ba bitse okay sesilapha ekhaya mangithi mhlambe mawupheka abantwana bayadla bonke nabantwana babolo kanje babo auntie ukuthi abantwana baka auntie abekho abasekho abasahlala u-auntie lo mncane nayo uyasebenza lo munye kwakhe so ngisene nalabantwana bami kuphela because noma azile u-auntie kumanje ugcina le stradini sizokuthiwa nangore simbonelele iden mara indaba yokuthi wena nalo baba anisalale endaweni e1 ngoba wena uyagula angivumelani nayo ngoba umuntu mangithi mhlambe makathatha umfazi makagula akutsho ukuthi ubaba kumele ukuthi aphume ekamereni ayokulala ekamereni elinye kumele ukuthi alale nomfazi wakhe amnakekele ambone ukuthi lo muntu lo makabe mhlambe uyagula akhona ukuthi ebusuku mangabe umfazi lo mhlambe akalale akhona ukwenza iplan hayi ukuthi ubaba alale kale wena ulale ngapha akusiyo lento niyenza ene indaba yinye ubaba kakapa withi wayekhuluma wathi akekho undoda angakhulumi mawuyindoda kumele ukuthi ukhulume mangabe mhlambe umndeni wasekini uhlukumeza umfazi wakho nguwe njengendoda kumele ukuthi usukume ubabizo ubatshele ukuthi 1 2 3 ayenzeki ngoba ngisho kwalethwa nguye ekhaya so nguye kumele ukuthi akuprotect abatshele ukuthi lento bayenza phezulu kwakho njengomfazi wakhe yena akayifuni njengobaba walangala ekhaya akuzokwenzeka ukuthi ube ubaba ekhaya umfazi wakho bamhlukumeze bese wena uthule uthi mina ngikhulumi ngoba mina ngisithulele nje kusho ukuthi umfazi wakho kumele ukuthi abulawe wena njengobaba unomlomo mara ukhulumi so kusho ukuthi wena sesingale inhliziyo yakho yakutshela ukuthi uphume inkinga ukuthi awazi ukuthi mawuphuma uyapi yazi ukuthi ngizoyapi mara manje ngiyacabanga kona bengisamangane ngihlala ngimtshela mangane ngihlala ngimkalela kulamelanga ngihlala ngimkhaleni mangane kuniyafika lento eseseduzana kuyafika ukuthi ngihambe ende ngiyezwa yasingizonda noma ngiphuma ikuseni mangiphuma eminyango mangicale ngimejaridini angisajabuli kulela jaridi nje angisajabuli inhleke angazi kwenzakalani ngiyamtshela mncane nangiyahamba mina sengikhathele because first of all ngihleli la angihlelanga kamnandi yazi kubuhlungu kanjani umuntu wesifazane bengitshela ukuthi one day ngizokhula nami ngishade bengifisa ukushada ngithi ngizoba nomuzi wami la ngizokwazi khona ukuthi ukuhamba mara lapha yana angikhoni ukuthi kwami because nalama khama abhlungu aqhamukayo emaceleni khaya mo ingwadwadi angikhoni ukushaya isifuba njengomfazi ukuthi ezikole ngisho ubona lemalanga mina angizwani nokungcola ize ngigula kanje kodwa ngiyazama but noma ngibona idust ngiyanyanya uyisusa ngiyafana sengibona yonke into ifana yonke into ifana because angijabuli kusho ukuthi abo auntie bane imizi yabo bayabuya baphinde bazokulawula la ekhaya lo omdala shema angifuna ukukhuluma manga since saxabana azange akaphinda buyi umuntu naye lo mncane umuntu obuyayo ilo omncane because lo mncane into ngizubhlungu benimabuyi khuma amagama abhlungu ebantwaneni kimi aka ukhuma la ebantwaneni abantwana bamahlala bangintshe bakhala bathi mama mara makunjena
mara makoti ngitshela ukuthi bengifisa ukuthi ungakhuluma iqiniso yini into ikhiphe ubaba ekamereni yamwenza ukuthi ayokulala ekamereni elinye. Ubaba ilokuthi umuntu ahamba ebusuku, so mina uhambe ebusuku uyapi uyokuphuza or wenzani ngoba indoda ngisho mayihambe ebusuku kumele ukuthi mayibuye ekhaya izokulala ekamereni lakhe. Yini into enkulu ikhiphe ubaba ekamereni lakhe yamwenza ukuthi ayokulala ekamereni elinye. Angimazi, ake ngize ngikhulumeke leyo ukuthi ngizothi nesho ukuthi ile angimazi because kwavele wazenzakalela ubuya athi ngiyolala ngaleya lale ngapha. Wena nobaba niyakhona ukuqeda 6 months ningalali ngobe 1 wena naye. Kuyenzeka. Wena nobaba niyakhona mhlambe i6 months iphele ungakamtshela ukuthi baba ngiyakuthanda. Sho mina naye ebona manje okubhlungu. Sengathi angazi ngoba enye into engizubhlungu asikhulumi njengoba ngisho ukuthi makahambile uhambile. Even iphone call ninjani abantwana banjani akakwenzi lokho. Awuzuzubhlungu kakhulu na weekend. Shoma bika la weekend. La hlala khona edrobheni fani umvakatshela. Bengiya mara manje kudala ngagcina ukuya. Wagcina nini? Ngcine last year, I think. Last year. Early last year. Na ufika le uthole like yonke into beyibonisa ukuthi uhlala yedwa. Ngiyakho kuyasho ukuthi khona ovakashayo because ikhona into engayithola khona. Utholeni? Ngathola ama condom angitshela ukuthi angazi wadwa ini wenza ngawo ini wadwa. Bekaberekile or bekasava? Ngathola i2. Okay. Beka i2. Because enye into engizwisa kabuhlungu. Konje ama condom ezayi3 ne. Enye into engizwisa kabuhlungu and ngathiwa ne tight vele ne tight le ngabona ukuthi le umuntu osidudla kusiyami. Okay, wayephika umngani wakhe wadwa ngathi okay ngaphuma kuyi. Enye into engizwisa ubuhlungu kakhulu. Jama kancane umngani wakhe wamnikeza i-tight abafazi. Uthi umngani wakhe wenza ne ngathi waxabana nomngakhe so uyagqoke i-tight yomngakhe ngaphansi. Yeah. Whatever Moroka. Taba tša sesuo go bolla nnete di kweša bohloko di ne diputšo tše dintši tša go hloka dikarabo. Ene se a tsebe gore ka mola dulang ka gona ga se ka gagabo. Go nwe le ga a le moki a ka no kgopela gore a thušiwe maybe jole ka ge a sene boroko ka mola gae gore le yeng go mo swarela motse. Gopola gore ge mosadi a emelela a ya ngakeng monna a se gona ebile se phate ya leeto leo la ngaka. Monna o kgona go itse ka gona moki a accuse mosadi gore o mo tsamaela dingaka. And since mogadi wa ge ba sa morate ga botse e ba problem gore yena a bitse ngaka ye go thea lapa la bo batho bale gape ba ka no boa ba mo atheka gore na o tšea ka sebete sa go bitsa ngaka ka mo gae. Ya wa bona gona mo malume ka kapa jwalo ka mangaka ka o mongwe wa mangaka re gahlana le bothata. Basadi ba bantši ba go ga boima ka magaeng a ba robale bana a ba ne tšwelopele bana ba bajwa banna ba gana go emaemela basadi maphelo a bana a stakile. Papa o kgona go ganetša bana ba gage gore ba emaeme ba sware motse. Papa a re a ke efelo a ke kerekeng a ke ngakeng a ke efelo ke no dula seemo seemi ka go no swana go no hlakahlakana go ne nto e lokang. So bole ka mangaka re go ga boima kudu. Seemo ge se le so o bolela nnete re ka se re ka go bereka motse wa mama. Fela potšišo ko gore na o molli wa rena o fetša ka go dira eng. Ene se re se bona mo o kgona go kwešiša gore gare ga mama le papa a go sane lerato. Lona le gona because wa kwa ke botša mama ke re na o qine nini o kutšele o baba ukuthi uyamthanda wa qina nini. Kona kudala ngoba yabo manje lento engiyibone weekend shuthi lapha kule yandlo yakhe
Ngiyavuka okay mina ngihlala ngale ndlini yotshani vele because umuntu ozukushisa ngihleli ngale mina mangicela ngene uyaphuma okay uyolala egarage uhlala esofeni ithulele nini uyabuya uyageza mangisukumile mina kahle uyangidoja because ngithe mangithi ngiyahla okay mase ngihleli uyahlala ufika uhlala esofeni uthi ngicela ngiyohlala ngaphandle ngoba abantwana bazoza mangihleli naye abantwana bazoza bazomrasela ngathi bobhuti yini ngiyakudina na wena awasakhona nami nje endlini eyi-1 ngisetsho manganeza umkhulumela igama elibuhlungu lo muntu lo umkhulumela igama elibuhlungu and ngamtshela ngathi yazi bhuti ngiyabona ukuthi ngiyakudina igama elibuhlungu elithini mazothi ngiphume mina ngiphume ngiyohlala ngaphandle uthola mina ngihlele esofeni wena mawusendlini ukutshela ukuthi phuma uye ngaphandle bengihleli nesofeni uyafika ulala esofeni uthi mina mangiphume ngiyohlala ngaphandle Moroka sisi what's ba ke ba le problem ya batho ba bomme le a botate taba ya mme e molaleng ene lenyalo la le ka ngo le shireletša yena le ammajuisha lenyalo le a le ka ngo le protector ga le mohlomphe lenyalo le a le ka ngo le protector le a mohlokomeza every day putshišo ke gore ge a bajwa o ikwile nto ya gore ge a ka tlhokofala bana ba gage especially ba yena a tlileng ka bona ba tlo ba go ba ka mola because a se ka ga bo bona ba e boletše mo pele ga gage ke yena a e tlhalosang then putshišo ya gage ge a te putshiša gore ge nka tsoga ke hwile go sasa karabo o kry-a ya mohutama ngiyabacabanga nje abantwana bophuma bashonephi like bazotshela ubaba okay bamtshela manje ngisesekhona baba action ayithathayo and akanayo ukuthi uzohlala nabantwana abacomfort uvela ethi okay ishayile so ingizwisa ubuhlungu kakhulu leyo uyasebenza angisebenzi ngiyagula since ngayeka 2017 kusebenza wena iminyaka engakusisi ina 37 years basekini bayazi ukuthi uyagula bayazi batse ba mo malome ka kapa nna se ke se bona re santse re kry monna wa sesi le bo mogadi boage ga botse ya banna ba swanetse ba tsebe gore ka gare ga lenyalo go nyala motho o mo nyala le ga botse ene ka gare ga lenyalo go kgona go fihla bolwetse because a gone nto e kušang bohloko go swana le gore ka tšatši le lengwe ke ne nneta re ba ga bo monna sesi ge ba ka kry-a bolwetse bo boswereng sesi boswere ngwana bo bona ngwana bo bona ra ba jwa makoti a tswa ka gare ga kamora go dula ka gare ga kamora e nngwe tabeng ke ba e tlisitše ke boragadi taba yeng ke be e tlisitše ke boragadi mo gore re ne makoti e leng gore ngwana bo rena wa ba jwa mo tlogetše ka gare ga kamora o ile go dula ka gare ga kamora e nngwe a se yona ebile ga e amogelege because malome ka kapa ge re nyalana a se gore nto e re gapeletšang gore nyalane ke thobalano ka gare ga kamora monna le mosadi ga ba ele thobalano ke dilo tše dintšhi tše e leng gore di a bolelwa ka gare ga kamora maele go kgothatsana ene gona Moroka ka gore batho ba ke monna le mosadi ga nne taba tša lapa la bona ba di bolelaneng a go sane nako go bolela taba tša marato a go sane taba tša go bolela ka bana a go sane taba tša go bolela ka gore ka gara pele a go sane taba tša gore re ka bolela ka future bophelo bo ba bophelang ke bophelo bola ba gore ke rwele morwalo o ka gae ke tla o iša kae ge ke o raka morwalo wa ka ke o iša kae ene ntongwe ye santšeng ba e tsebe the more di-partner tše pedi di go e ba le nako gore o mongwe a robale ka mo o mongwe a robala ka mo baloi ba thoma go bopa nthola ba e bitsang gore ke spiritual husband o tlo ba le tokološi e tlo go fepang ka thobalano gobane monna o santšeng a go fepe ka thobalano ga a sa le gona o tswile o ile ka gare ga kamora ene bona monna ga a kgoši wa mmona ra wa o kgošu mosadi ga a kgora ka ntle wa mmona o mosadi wa ka o kgora ka ntle
so a go kgonagale malome ka kapa gore monna le mosadi ka gare ga ntlo e tee go tswe dikamera tše pedi ya monna le ya mosadi a go sane lerato moo a le gona re a hlekesetša ntho e leng moo gora gore mo re bapala godimo ga kotsi ene a gone bokotsi ba go swana le gore monna a robale ka kamoreng ya gage mosadi a robaleng ka kamoreng ya gage gomme re ija dijo tše diteng re tlo bolayana ene go ka bona malome ka kapa o le mosadi o šetse o robala ka kamoreng ya gago monna a robala ka kamoreng ya gago is better o mowane mo go lena a tswe stene gobane already šetse ka mogare ga lapa e le tene tše pedi o mo le mong šetse a nela ga gage mosadi a sa tsena ka kamoreng ya monna a sa tsena ka kamoreng ya mosadi patere ka gare ga jarata e one a o tsebe gore o ka kua go yena o beile tlhare tše di jwang a o tsebe gore o ka mo pheta ditlhare tše di jwang one day ka gare ga kamora ya o mongwe go tlile o tsoga nyatsi e ka ba ya monna e ka ba ya mosadi ene re o gatlhana mo legorong ke mohlango e ya go tsoga lešata ka mogae so go kaone ge e le gore ba bona malome ka kapa batho ba ga borena ba santse ba tsebe gore ntho ba reng ke lerato ge e fedile ene a se phošo nako nngwe go no reno motho wa modimo nna ke a palelwa ntšhuthelele peacefully re tlogelane gabotse seng ka dintwa because go ntse le ngwane wa batho wa bajo potšišo ke gore na ga a ka ba ka kua bošego a collapsa o thuša ke ma and then ga a ka ra le ka mola ka moreng ya gage bošego a gatlhana le bothata bo bogolo ba gore dipula di yana a betha ke legadimo o tlo o thuša ke ma ga a ka betha ke stroke ka kua o tlo o thuša ke ma ga a ka palela ko go emelela ka kua monna ga ga a le gona ka mogae gomme a le ka kamoreng ya gage o a thoma go babiwa mo e leng gore o palela ko go tsamaya o tlo o thuša ke mang because a go sane communication mo go bona ene motho o mmona gore o babiwa mo e leng gore o ka se mo gapeletse gore a suele o ka se mo gapeletse gore a apeye o ka se mo gapeletse gore o tsene le thobalano le ene ene ge ba re ka gare ga lehu le bophelo re tlo no rula le ratana lentso le ba felang ba lebala go le nokela le gore le ka gare ga bolwetse ke tlo go thega ene monna ga se gore ga a thega mosadi wa gage ka gare ga malwetse ya gage o swanetse go ba le ntho ba e bitsang gore ko go lapa mosadi go mo tšea malome ka kapa o santse o expecte di-challenge ka gare ga lenyalo leo tlabeng o le ka gare ga lona onkwa a re gane gore monna o ne phoso boragadi ya ge ba rogao mara gore boragadi ba feleletse ba roga mosadi ya gago ba fa ke monna access ba fa ke monna tumelelo ke dumelana le wena because ge ragadi ya ka tseba ge nka roga mosadi wa ngwanesho a ka se tla sampolediša ragadi ya ka se roge mosadi ya gago ene ke ne nnete re boragadi le bona ba wrong because molwetse wa ke ngwetse ya bo bona be ba santse boragadi ba tla ba kgaleme wa bo bona gore na o dira eng ka ngwane wa batho o mmona se ne batswadi na ene nto nngwe re swanetse go e tseba rena banna ba re nyetšeng ke gore mosadi go monyetši malome ka kapa le ga geno a se gore santse o bapale ka ena a ke re ga ga ba moraka ba monyadišitše semmušo ba dumelelana gore no a tlatla godiše kgoro a se gore mosadi go monyetši santse o bapale ka ena ka mokgwa wena o nyakang ebe o ka re mosadi o kua ga gabo o rakilwe ene ngwana wa batho ka mokgwa ba jwang go nyakega ba gabo gore ba mooke re tlo mo thuša ra mo riela ditaelo a fola and then popelo ye motshwenyang ra nyaka go tseba gore wa e ka se rena e santse motshwenye because ga yes goens magwa ba re ga go ne molato ene di a kgonagala dilo tša mohuto gore batho ba go bereke go ya sepetlele metšhene re ga go ne molato e le taba ya gore o sepela le dilo tše e leng gore ga di nyakege mo go wena ene ye nngwe ye ke nyakang go ilokiša le sesi a go kgonagale gore motho ba re o thwasetša gore ba re o swere ke popelo motho o thwasa because of go ba le badimo not gore ba re ke swere ke popelo o ka se thwasetse gore o swere ke popelo ene kobela ya gage ke maikarabelo a gage gore le ge motho wa motho a sešitša a šitša le so ba santse kobela a leke ka mokgwa a ka kgonang so mo ke go sesi mo go hlokega thušo e kgolo kudu ka lebaka la gore wa bona motho o go betšo ene motho o no mmona re o duma lehu mara bothata bo bogolo kore gore bana ba ba tlo o šala le mang mara prof a dume lehu a netefatše gore ge yena a kere wa tseba re prof go ne le tlaišego ye nngwe e kgona go apara motho go fitla mo e leng gore yena ka bo yena o feleletša sehlwa sa tethata kere mara nna ke nyaka gore go sese kere ge e ka ba sese ga a sa tethata yena ga a sa tinyaka a rate bana ba gage kore a rate bana ba gage ene mo e leng gore
gore a kwishe gore ge e ka ba yena ga a sa tinyaka ga a sa thata a rate bana ba gage a nyake bana ba gage go ntwale a re no re motlho mongwe o duma go tlhoko o duma ka re nkano go tlhokofala ka tikhutša then ga a tikhutša bana ba ba dulang ba botswa mehle le mehle prof gore ge mmalena a ka tlhokofala le tsebe gore ka maska ga bolena o naganang ka bona ge yena a duma go tlhokofala then ke eng ntwe a e kry-yang ka bana ba gage ge yena a fetša go tlhokofala gore go tlo o diagalang ka bona and then ga a fetša go kry-a karabo o dira eng ka karabo ye a e hweditšeng a di selo ya wa bona sa mathomo monnola a se ba bona bohlokwa ba mosadi because ga e tla ka gae ntlo e right go ne mohlokomedi bana ba gage ba gona ba tswa mosadi nako ngwe ga kano ya gae a fetša beke monna o kgona go bona gore ka mo gae go ne motho a shotang a senkano bo bona bohlokwa prof lebaka la gore ke re soki batho ba sa le ba bannyane kudu mo e leng gore monna a ka robala ka kua mosadi a robala ka kua especially monna o a bereka gore o fetša kgwedi a sa bone mosadi ya gagwe then ge monna a e tla gae o swanetše a tle madi a bela a fišetša mosadi ya gage gore ke ya go bona mmago bana baka a kere jwale ga a fitla a e direge ntho eo ene batho baki ba re ba nyalane ka 2017 right a thoma go ba jwa ka 2018 gore re ka gare ga lenyalo la bona ba tipsenne ngwaga and then sebakeng sa gore monna a thekge mosadi o a mo thekge wa tsere ka nako nngwe a usoki go ntwele ga a sa bolaya ke malwetse fela o bolaya le ke taba ya go hloka thekgo o a ba jwa mola ba jwa stress se tekepedi stress sa bomogadibo stress sa gore monna ga ane nagana o raka mosadi ka ntlong o re tsamaya ka ntle ge bana ba ka tla mo ba tlong kry-a ke dutse le wena then ba tlo tla mo go wena ba tlo nthasetša gane ke bana ba mamba ba swantse ba rasetše ma no wa bona malome ka kapa monna wa mama ga o ka kgonagala ga botsebe re santse re no bolela le yena ukudla lapha ekhaya mama ubaba osakunikeza imali yokuthi ukuthenga ilokanje cruiser hayi kunzima yazi kunzima bengisamtshela ngithi manje ngiye emsebenzini straight ngoba lento asangenza yona ibhlungu ukuthi izinto nginokufila ngathi ihlanzwe like mangiyikhuluma mara ikhulume kunzima ngenxa ukuthi like mathenga impuphu fana manje bengicela ukutshela mangani ukuthi namanje ufikile ufike wathenga impuphu maqeda lapho ushiya 300 thenga impuphu nama 2 kg ye-fry pack maqeda lapho uya ngishiyela i300 150 yabantwana okera 150 shuthi mhlambe ngizothenga isinko iphelile wale 150 leyo because isinko siyadura angeke uthenge uzothenga shoti itswayi yime ngibona shota yime ngibona nge300 uzoyenza ini wabona ngamtshela ngathi yabona the way usoyenza ngakhona mina ngathi ngizogcina ngihambe because ngiye last I think boni mangani last week bengiyakhuluma nobhuti wakhe afika nje ngathi ayibona inkinga nangomuntu angasafuni ukusupport watseba mosadi oke monno la o monyaletse gore ga botse o monyaletse lapa la ga ba monyalla yena go gore ga botse ga monyala o monyetse gore ka lapeng la mmage go be le motho a tlhokometseng a monyalla yena gore ke nyala mosadi yaka o e leng gore nna le yena re tlo ratana ra hlomphana ra thabišana ra kgaogantšha ke lego o monyaletse gore batswadi ga ba gona ka lapeng ga gone motho that is why a ile ga a fetša go monyala a mmea ka lapeng la gabo a sa bona bohlokwa ba gagwe because ntwe ba monyalla yona e gona e ya phethagala ya yabona lento nayo mangwane ngomtshelile ngathi mangwane yazi lo muntu lo ngathi bamfostile ukuthi angishade the wenza ngakhona moroka a go kgonagale man a go kgonege ene wa tseba sese wa bona mo radio a gone moremi wa tlo go botsang gore o ye go nyaka Stan a gone ka kapa wa tlang go botsa gore o ye go nyaka Stan a gone motho wa geno wa tlang go botsa gore o ye go nyaka Stan a gone motheletši wa tlang go botsa gore o ye go ba tlo e bolela batheletši mara nto swantse mo itsebe ke gore choice mafelelo ke ya gago because motho a kwa bohloko ko wena nna re ko bohloko a re bajwe rena a re bajwe motho a ba jwang ko wena motho a kwa bohloko ko wena so
batho ba ka no bolla dilo ka moka ga tsona re ka no go kgothatsa ra go dirang mara still ge o tloga mo o sa gona ka mo lapeng leo ba bonang bana ba bannyane ba go lekana le di-love o sa boela gona ka mo lapeng le la ba go rakang ka ntlong o le mosadi ya ka mowe ba go rake ka ntlong go swane le go raka motho ka ga gage mosa o ka bolela ma beke la e fetileng o ile go nna ile weekend bjana ge ke tsela mathuding ke mo dumedisa ke re a re ko ntlong ka re mo setilong ke a lapa ka ona ke ntse mo sofeng a re ke tsamaile mo letšatšing go a fisa e re nne gona mo mathuding ra nna bjana ke gatla mpotsa ka yona taba ya grocery a lla dilo tsa grocery gore bana a bana dijo go lapeng a gona selo ebile ba le sekatlana bjanong ka re ke gore ile ka re ge dijo di seteng o no tla ko go nna o cheke gore go na leng e sentse o emetse yena gore atle a re bjanong gape ke boletse le yena mogarabe ke ga mphetola ga ira selo ebile ka tseno ke mokibelo ka re orit go lokile botsa bo a buta ge ditaba tse ka moka gona bjanong then ge yena a tla ba mme mo fase ba bolele le yena o a tswa ko go a buti o mogoana a re o tla botsa ba bang ka gore yena a ana matla go fitlha ko go bona bo a buti ba ka moka bobedi ba bona le mmamogolo a bana ba emaeme thata le yena nna since ke fitlha mo moteti ne a re founela le bosigo ka bo 12 o tlo founa ke a tsoga ka 12 mmamogolo ko godimo o tsogile boramogolo ba tsogile re ya gagage re humana a omile mogotlhe o ka re ga a sa phela a tonya go fitlha mo re dira meetse ra mothoba re dira morapa re dira tse ka moka re lala ko teng bosigo pula ena nako e nngwe fruga letšatši le hlaba mmamogolo a re a ke founela rakgadi ya bana sala mo founela mšo wa bara ka moka a tshwara founu ra founela rakgadi ya bona o mongwe o a le ntwane o ile a namela ka yona nako e atla a re gore lempitsa ka pela ka re tla gore bontshise mo gape motho o ne a retse gore kobja o omile mo gohle o omile ga a bolele o tswallegile ga a dire selo o re šupetsa ka matsogo gore kae ke bohloko kae go diregang o ne re šupetsa ena a re itse gore re tla go bolaya ke motho mara bo ramogolo ba bana ba mo thekgile thata le yena mmamogolo ba sepetse ba kena mo le mo ba ya thukwe ka yena ba ya go itse gore kgante wa ya a sa fole motho mama ke go botse ge batho ba ka bogadi ba thekga makoti ne mara monna gage wa tlileng ka yena o dira eng mmamogolo o ile a mo founela ne e le mokibelo a morare namela o tle kwano ka pela o ile a ba a fetsa a tlile ga fitlha morare motho o re tlabile bjanong ko wena o re rometseng na a founa re mo iseng kae a re ko re tswang ba re go tle wena ko teng then o ile a tsamaya le ramogolo mbaya bja nna ke ge ke boela gae ko apea ka seke ka itse gore ge ba le kwa ba feditse ka goreng ko teng mara dilo wa di utlwa go mmotsa and then go di dira go mpala sese o kwane le monna gago ge o ya go thwasa sizwene like the time bengihamba naye the time siyohlola yonke into besihamba sonke wavuma ukuthi uyokuthwasa wena because beyangithi besazi ukuthi ngizophola emva kwalokho so isibhedlela ugcineni ukuya ngigcine last year ngabo I think bo August so into ekuhlupha kakhulu ngesinya kuphela ile nto nje edlala la esibelethweni lento and then itokoloshi ayifike lapha kuwe ukuthola ukuthi ilala nawe ubusuku iyenza nayo iyangenza bese ikamera le langale kulala ubaba khona kuclean ubani wena or uyazenzelela kwenza thina abantwana isikhathi nami nokuyilula besikhathi esiningi angikhona uhlala pha lento angikhona uyobona ubuhlungu ngakhona ukuthi ungakhodlela uhlale phansi ngathi ungalokwehla ungafuni ukufocus kubo isikhathi ngihamba ngiclean ngihlale phansi ngiphinde manje ngoba sesinithi akathengi ukudla makafikile lapha ekhaya ukudla uyakudinga yena uyakuthenga kona mara ukho enough uyakuthenga kubi enough because kuyaphela part neviki or mhlambe kuphi akubi enough kazi kunabantwana uma uzothenga impuphu uthenge le ishibonyana then bese ushiya leyo lona athi ngizoyifaka uthenga amacozcozi like maloba ba ro rekile bupile braai package epedi gape braai package chelwa letswai chelwa di beef stock izinto njengalezo lento bengisho ngithi yazi mina njengomama la ekhaya
makushoda mina ngibona ukushoda insipho kwasha kushoda ekushodayo kubona imshanyelo imfaduko ngizokuthenga ngani and into engizwe ubuhlungu kakhulu mabezi ifamily yakhe izongibona uzohlula umuntu umenzele ukudla uzobona ngathi umuntu oncishana kanti akazi ukuthi kwenzakalani la ene sesi ke nyaka go kwisha something mathata ga go ke a mantši mara ke a mabedi mathata ga go ke a bolwetši and then le ya go se be le perekišano ka lapeng le ba bo monna including monna gago o nyaka go thušwa ka eng mina mangazibona ngipholile Jehova o nyaka go fola ne angazibona ngipholile ezokunyangisana ndaba nako and then o awe gore go a kgonagala gore dilo tše di go hlolang bolwetše di ka be di le ka ga bo monna gago ge moroka a ya go alafa o boela ka kua ga bo monna gago dilo tše la di go tanya gape and ye nngwe ke gore ke na le go tshoga gore motsola batho o berekiwe beng ba bona ba sa tsebe e tlo go fetoša moloi e tlo mo fetoša moloi ebile le nna nka ba bothateng wa tsere e go kgonagala wa re sa foune le rakgadi o motee go ba re leke go bolela le mogalabe wa mama nke re kwa mahlakore a mabedi a ba zame rakgadi a ba zame rakgadi goba mamara goba monna o ya ke mathata ka kapa right motheletši wa motse community radio gona fa le go 96 number 3 FM re sa le ka mo diphapošeng kgašo mogagešo a rena le tlhokaina wa rena mo o e leng gore o lla ka taba ya tshwaro ye e sego e botse ya monna wa gagwe o lla ka tshwaro ye e sego e botse ya dikgaetšedi tša monna gage e le go bo mogadi boage ke no se tsebe wa tseba ke no se tsebe se se unya ka go fola into engikhalelayo okunye angisanandaba nako okuningi ngoba the way sengingakhona vele sengitshela ukuthi yazi noma ngathiwa phuma uhamba angisanandaba sale we ya neng ga gene ekhaya ngicine last year I think ngabo because ngeke ngayikhaya ngahlala 3 months last year thinking ngibuye October or October sicela lawa amanamba ngasinikeza maybe umyeni or what mawukholakala ethi sikhulume nomyeni wakho alright ya ungabize emoyeni alright ethi ngizokubonisa wona ya sesi ubaba lo samthanda ne hayi ukuthi manje ngizwe ubuhlungu kona umntana ngiyamthanda umyeni wami mara makuthi mhlambe yena akasenakho lokho then dibo kapa yena monna tlhokaina ka sebele fa mo e leng gore mohlomongwe tše dingwe tša ge re ka hwetša bao ba babedi ba ka kgona gore botša ntongwe ye e leng gore mohlomongwe kgaetšedi ya rena ga re botša yona mohlomongwe ka baka la go e lebala ka baka la gore dilo ke tše dintšhi ka kapa ge o šetše o kwele bohloko gabotse o ka fetša ditaba tša gago o sa dipake gabotse o a hwetšagale alright ka kapa radio wa bona moroka ke sa bušeletša ke sa bušeletšang monna sesu o monyaletše lapa a monyalela ena lapa la mmage le be le sene motho jwale le mošokiša napile ba mo fa pressure gore a kgone go nyala nagana and then ka moraga gore
o khwetse dikgotlopo kua monna a dulang o khwetse bo ditofi mohlomong o ile bo ne le mmele before ba jo Angisumuntu onomzimba vele mina mara ngigcwele ucwele mo kae sengisho ukuthi ngigcwele like ngifiti akusuka ukuthi ngisitudla umuntu namahlalo ka moraga gore o khwetse dikgotlopo o khwetse ditofi kuri se o bona gore wa ka monka tsena gabedi ka fa o ile wa kushisha eng ka monna gago ngizosubhlungu ngoba ngathi mangimbuza ngazo wabona umuntu abenechiki ngavela ngaphuma kuye vele because like bengekho right because ngase ngafonela umunye uRakado omdala omunye nje omdala ngina problem wekhabondota le ngamtshela ngathi hayibona imhlolo ngithola 1 2 3 endlini wathi thatha uzoyibuza ukuthi kuphi uyithathe uyise kuphi ngathi hayi ngaza wathi hayi nithatha uzoyibuza ukuthi kuphi ikuphi yena uzobona ukuthi ngavela ngayishiya khona lapha ubaba akaphenduli mhlambe ubusy sicela ama number waka auntie ya mo bophelong basadi ba swanetse go tseba gore dilo tše dingwe di boima kudu ga re tsena ka tabeng ya lenyalo le ne le ditlamorago malome ka kapa ene le na le di-challenge tša gona bontši ba batho manyalo a bona a sentše ke gore ge ba gahlana le di-challenge a ba dule fase ba lokiša di-challenge tša bona ba lokiša ka mokgwa ileng gore no go nyakega gore dilo di loke ka gona so mmeshu wa lla le kgono a gone ntho e lokang mo go yena malwetse a diphile maatla boroko ga bo sa le gona ditlaišego di tletše mo go yena so a re lekeng go bolela le Rakgadi re kong gore Rakgadi a ka re fetola reng and then mme a tla kgone go kara thušo so ubaba uwenze konke kuphelile akakoloti next ekhayini koloti lotho ene ngalesikhathi lesa uthwasa umndeni wasekini bonceda or benikeza ubaba kuphela nguye wayenza konke ithando belisese right yena uke wangithanda mangikhuluma iqiniso uke wangithanda before 2017 lenyala belile mengwe me kae le dula 2013 o le kopana 2013 14 15 16 17 a nyala 18 wa thoma go ba jwa dilo tša feto ya ga botse gore dilo di sentše mohlomongwe nka no re di sentše ke go ba jwa ga mme ka baka la gore go ra gore tate o ile a bona e le strafo kudu gore a dule le mme a sa kgone go kopanela mapae le yena ke no itše a jwalo ya ene yona ya go kopanela mapae malome ka kapa re swanetse go tseba gore ntho ya diragala ka gare ga manyalo a mantši go na le nako e leng gore mosadi o kgona go ba jwa mo e leng gore ge le thoma le re le gatlhanela mapae o kry-a kwa bohloko bo e leng gore ga kgone bo kgotlelela a se gapeletše gore o mo gapeletše nto golo kore o mo thuše gore a kgone go ba raita be gabotse so bale probleme kgolo ke gore mo lapa leki le sahletše ke dithokolosi lapa le le ngadišitše monna ka rumong ya gage meleko ke mentši e leng gona ene o tsebe gore lenyalo ge batho ba nyalana le ba babedi a se batho ka moka ba thabang ba bangwe di wishi tša bona gore lenyalo le senyege ene ge ba šetše ba thoma ba bona seemo se ba so go ne le ba ba tlogang ba thabile ka nnete le yena mmeku wa gae ga nyalo go ne ba e leng gore ba bolela ba re no aye mara o tla bua gobane o phadile bana ba basadi ba bangwe so ga se gore batho ba batlang kua lenyalong ba apere ba tšhepile ba bang ba etswa go reka diaparo fo go ya lenyalong ba thabile ka mokana ga bona goba ba tlo go lebogiša ka moka ba bang dipelo tša bona di bohloko so nto santseng o e tsebe se mo bophelong go boima kudu so monna ga go be a go rata potšišo ko rena go tšhentšitše ge go e tla kae that's why ke botšišitše ka rena ke eng nto e montšhitšeng ka gare ga kamora so nka lesikhathi lesa ugula bakala le kamereni lakho esikhathini kusho ukuthi mina esikhathini ukuthi mina ngihlala emzini nabantu kakhulu ngihlala la ekhaya vele ngiqale ukuhlala la ekhaya vele bese njengoba ngisho ukuthi mangibuya le ukuhlala emzini nabantu ngabuya salala siyi-2 wavela umntwana saseparate because bengimuntu ohlala nenini uyolashwa nenini kuphi nenini bengihamba umuntu ohlala emzini nabantu afunana nempilo so umntwana lo omncane unaminyaka engaki wenza 2 years ngo-April
shuthi nina nine 2 years ningahlangani kusho ukuthi angeke ngisho ukuthi 2 years because like but isikhathi kuyaphela boma 6 months 3 months iyaphela. Bare kana khajiri barkama Uthabile mina right motheletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM re le ka go hwetša o mongwe wa leloko la botate mo e leng gore mohlomongwe re tla kgona go kwešiša gabotse gore go diragala eng mabapi le tabeng ya makoti ya bona le morwa wa bona. Mangibuza sesi umuzi lo yanicine nini ukusebenza? umuzi lo namanje nini bewini December nakhona ubaba weze nomuntu ukuthi azosebenza nakhona waze ngamtshela ngathi sacela silanda omunye because like angithi mina ngiworried ukuthi ngiyagula ngiphuza indayele nendala zamoshakala ngakhuma naye ngathi ayibo asilanda umuntu kunomuntu abamshoyo endaweni so wayale azi ngamlandela wazogcina wavuma weza lo muntu nakhona ukuza yakhe umuntu uyambona ukuthi angimthembi ini wadwa mara wena mawubhekile abo anti bayakuthemba hayi angiboni mara akekho amagama amabi ke aphuma lapha ukuthi mhlambe bakuthatha njengomuntu oganga lapha ekhaya engingakusho ngoba khona igama elaphuma kusho ukuthi khona umunye umama lapha yani estradini ujwayele ungibiza makoti vele because uke wathi ngelinye ilanga kimi yazi makoti ngiyawarisha amagula kanje bengisacela at least uke uzame ngihambe nawe esontweni ukubona because asazi ukuthi uyosizakalaphi wangicela ukuthi ngihambe naye esontweni nami okay ngatshela uRahadi ngathi okay mkhoma noRahadi nini siyahamba nalo mama siye esontweni nini nochama amagama ukuthi no mama ngihambisa inyanga ungabona angakaze mama kahamba inyanga loya uhamba isonto that is why ke re go jwale ge moroka aka go thusha wa ya go berekwa motse mola itletle ba bona o ka re ba bona o ka re mohlomongwe o a tobora mma gorena re a le dumediša bile re a le amogela lena go la pitšentša kgolo go motse community radio nna ke nna morwa motšha maubane le gona re gona mma gorena le thieleditše sealemoya ga se la thieletša re ne le makoti wa bolena ka fa mosadi ya kgaitšedi ya lena le ya motseba kere le ya motseba le phedišana jwang le yena kgaitšedi ya ka kua gae ga go ne bophelo molato ke eng go sena bophelo kgaitšedi ya kana ba 2022 ya ke re pa go bolela le 2022 aksa go pina ga botse o ka re ke 2022 ya re ile ra fapana le baka eng ile ka ya ka ngwana ka gae nna ke dula ka ke dinyetse gomme ebile ke dula ka gape sa ta ba jutsa ke ngwana a mathomo ngwana ka a re go lwala ra tswa ka disata nna re ka go ngwana ka re fitlha mpira e le gore a se bolwetse gore ke bolwetse mo nyakang go phethelwa ka gae okay so ge re fitlha
ge re tso boa ka ya ka gae ka thoma ka bolela le ausi ka pele ka botsa sesi ka re sesi ke tso isa ngwana so so mpho o ka re ke taba tsa Modimo ka mokgwa ba mpotsang mpotsa gore ke taba tsa Modimo tshwanetse ke ko lapeng ke botse abuti ausi ka re okay ka bana abuti ya gona mo email o tla re ka mokibelo ga fihla wa ya ka ga yo ba mmotsa ya ntiegela tabe ya ntiegela gore ke emele mokibelo ka re le mo itsa ka shu gona ka ga ke fihlise meletso ka fihla ka mmotsa magaji bo go mpona ke le so ke lwalla ke ngwana ke lwalla ke ngwana ebile ngwana ba re gore a lwale gore mama ka o nyaka kgomo tshwanetse re mo hlabela kgomo ka gobane mme o ile seantlo mme ga nna ile seantlo ga a hlokofala ga a hlabele selo go a ka mokgwa ba bagolo ba re boditseng ba ile motho ga ya seantlo ga a hlabele kgomo ya mogoga ore ya tlhokosa mara ka mokgwa ba tswang go mpotsa ditaba ko ke tswang ba re go nyakega kgomo mara ba itlhalose gore ke kgomo ebile kgomo e tlo re tšhetšhela ka ntsha ka mo lapeng ke tlhalosetsa magaji bo ka nako magaji ba wanna ke a lwala ga ke na bothata nna tshwanetse ke phete tsa gešo nna tsa bolenang ka setso kgomo ke nna ke ra wa magaji bo ke gopela gore o mphišisetse melaetsa go abuti a wa ka ditse ga gona bothata ke a boga ke tla ka gae ke tlo kwa ge ba mpitsa bo abutaka ba re go mmetsa metšhini e ke fihla abutaka o kwatile go o kwatile thata ke na le bo ausaka kana bo ausaka ba le ke ba boditseng ge ke lwalla ke ngwana before ba ba mpha maela gore a wa mane o ka se re ngwana ba jo o dula ka ena ke wa ka ena ke na le bona ka moka mogadi ba go ile ga bolela taba a go nne ra ga di tlile mo a re ga fihla go tswa kwa tswang ga boa o kwa tswang ba mmoditse gore a butago o sa tlo berekela lesela dilo tsa gage di tsofela tsampa ga gona nte e o botsa ke mogadibo ke mogadibo wa bolelang ka mo meeting a sa bolela mantsale aka a gore ko ke tswang ba mpotsitse gore ngwana a lwala go nyakega kgomo ge le sa phethe kgomo e tlo sapana ka mo lapeng ebile se sengwe se sengwe se le nang le sone se tlo fe kore le tlo fe dilo tsa lena dimpho tsa lena di tlo fela a e le ka mokgwa o e bolela gore a abutaka nna ke ile ka re abuti dilo tsa gage ka moka di tlo fela ra e bona so ke thome ke kwate ka gobane mantswale a se ke a boletseng thome ke kwate ka ntshole ka moka ke re ka a ka bolela ka mokgwa a re gomme wa boletse ka mokgwa ebile wena wa lata ka mogae ba ra wena ebile ba ra la nna ka nako eo mogadibo o letse nako e telele a tla ka mogaka ka tle ka mo ka dula ka mogaka so ka nako a bolela mantsao ke ge a le kaone ile kalela tsatse ka kapakalla ka ra go tshwenye o fodile tšene that's why o bolela mantswa nke bo mpetse gore mogadibo ke fodile ka tšene ke tlo tshwenyega ka go boa o tlo ntlhola ke mosaletse le bana nako e telele a bereka a šile bana ka moka ngwana ge go monnyane o tshepile ke nna wa boraro thata ebile kgaitsedi kaka ntwa ya gago le mogadi wa go since 2022 until le kgono le sa founelane le sa etelane
ebile yona ntho ya go tšhentšha mantšo fela ka mokgwa ke gopolang ka mokgwa e gopolago le awe gore abuti ya lena ga a sa robala ka kamoreng e tele mogadi wa lena wana a ke awe ka gobane sentse tšatši lele ka se ke re kwana ka bona gore ka gobane ba re ke a laola ka morae a ke dule kgolo so tse dingwe a ke di tsebe wa bokae ka mogae wena nna kwa boraro ka mogae monna gage ko mogolo go wena ko mogolo mo go nna ke latelela yena makoti why mogadi bwago a etla go wena o fetša o tšhentšha mantšho mina leyo angisakhumbuli angifuni ukhuluma leyo angikhumbuli mina because into eyasixabanisa mina ngiyazi kahle because khona ngelinye ilanga umyeni ngasho ukuthi mina indaba yaqala like njengoba ngisho ukuthi usisi u-anti lomncane ngathi wacela imali kumyeni wami yokwenza amazipho qale nje khona lapho macela imali yokwenza amazipho mina ngimangele babathathu Jehova umyeni wami bese kudala ngimtshela ukuthi ngicela imali kulona yokuthengela umntana ipulova yesikolo alwathi ngizokunikeza and kwakusebusika so ngamangala ngelinye ilanga hawu uchama umuntu unginikeza imali ngithi mina hawu imali lena eyani uyabona uthi mangahamba yonikeza u-anti uthi ufuna ukwenza amazipho ngathi mina hawu konje wamazipho ngiyena lo sikhuluma naye akusoyi all right ngathi mina hawu kanjani manje because mina ngacela imali epulova yomntwana esikolo walokuthi uzonginikeza lese ichama kanje ngathi ngicela ngangifaki ukwabona because like mina okwami akuzwakali but okwa-anti anyway especially okwangizwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi amazipho lokho kwami engikufunayo komntwana mina kuze emuva yabona indaba yakhona ngayitshela khona usiswa umyeni wami omunye osePitori uyimuntu benginokushare naye izinto bengumtshela wathi kimi yazini into ezoyenza ukuthi nina nizwane nabo sikuzwa bakho it's better ukuthi nihlale phansi if ever ukhona omunye umuntu into engamphathi kahle I cough out ngazama mina ngakhuluma nabo sikuzwa ngabacela ngathi ngicela ukukhuluma nabo yena u-anti yena lo mdala okhulumayo khona igama alikhipha wathi yena mama yakhe amfundisa ukuseka asho kanjalo because mina ngangicela ukuthi because yena umuntu vele umuntu okwatayo umuntu ongalayo umuntu othulayo njengoba vele nje umuntu makwatile ukwatile so ngangithi ngifuna uku-avoida leyo nto leyo ukuthi sazana umuntu ngasho ukuthi ngicela ukuthi umuntu into mayengamphathi kahle usho ukuthi into ayikuphatha kahle than ukuthi uzothula mina ngingazi ukuthi inkinga yakho ikuphi because kona leyo ayishoyo angibe mela asho ukuthi imphethe kabi azange ngitshele mina because into ngitry uku-avoida leyo ukuthi mangithi sibambe i-meeting sikhuluma ukuthi umuntu ngicela ukuthi into mangakuphathi kahle ungasabi ukuzongibuza ukuthi why wenza into so ngizoxolisa makumele ngixolise ukwabona ile igama likhiphayo ukuthi hayi yena mama yakhe amfundisa ukuseka ekhabo ndoda yakho uzwana nobani wena kusho ukuthi ngasho ukuthi abantu engazwani nabo yibo yilaba bayithu no ngitsho ekhabo ndoda yakho straight ngikhaya uzwana nobani angithi ikhabo ndoda yami basele bayi-3 so abo arakhadi azwani shoot lo mncane ongcono because kumanje siyakhuluma but uyabona ukuthi akusafani njengasecaleni lo sikhuluma naye manje uyazwana naye asikhulumi-ke nayo anti omdala angikhulumi naye anikhulumisana asikhulumisani total niqale nini ungakhulumisani since sagcina ngalelanga lela beza nangangazi nokuthi kuzoba ne-meeting ngabona ngabo nje sebafika sekukhulunywa ukuthi kuzwa ne-meeting angiyazi-ke mina leyo ngabona ngabe sebazongisekisa right kgaitsedi ya ka mogaleng papa le a le rata lapa la gabo lena le rata kgaitsedi ya lena le rata go bonane le mosadi a tshwana le banna ba bangwe lapa la mmago lena le tuka mollo jwale nkane ge e ka ba le rata jwalo le sa hlahle ngwana wa batho gore le nyaka gore a phele ka tsela ya mohuta mang le kgone go phedišana le yena gore a kgone go kgotlelela abuti a lena and then a kgone go aga lapa la gabo lena
ka tsaka kapa a itse ge ba ka go botsa lentswe la gore ka mogai wena wa control lentswe le la ba le tswile go mang le tswile mo go mogadi wa ka a botsa a buta ka gore nna ke a controla gae wena lentswe le o le kwele le tswa molomong wa mogadi wa go goba o le buditse ke a buta go le ba babedi ke le awa ne re le mo meeting ke nako e bampileditse meeting so a botse a re ebile wena mogadi wa gore wa mo controla ka mo lapeng gomme nna ne ke tloga mogaka ke ya gae metlhele metlhe ke tseba gore mogadi wa ka ke motho wa nang le malwetse ke motho a sa phelang ka botse ke hlola yena metlhe ke mo direla fela le fela ge o fitlha lebe le kwana jwale ka motho le mogadi boage and then ge e ka ba be le tloga le kwana ka nnete ruri Makoti ge e ka ba bo kwana le mogadi boago a etla go hlola go thuša malwetseng ka go nkane o bo botša monna gago gore mogadi boago wa laola ga a tlile gae kusho ukuthi azange ngilikhiphe direct ukuthi uyalawula because into anti beyanokuyenza engangiphathi kahle vele beyathi mafika khona ilanga wafika oyefuna ibhodo ngokwabona mafika ibhodo azange ebona like njoba ngisho ukuthi ma umuntu akukumele like njoba ngikhona la kumele ungavela ukuthi ngizolona ibhodo leli la Marta leli ngizofuna ibhodo leli kube khona indlela ukuthi okay ngisacela ukuboleka ibhodo izinto ezikanjalo kwabesibili khona ilanga ngangihambe naye lo mama lo kwakhuluma bona kwakhuluma yena uanti ngelanga le meeting ukuthi mina kunomama okuhambisa inyanga ngihambe naye lo mama loya esontweni so makabuye ayibe umuntu vele bekeza ayina mangifika ngithola uanti yabona ngisho abantwana ngithi ku-anti hawu ngelinye ilanga uzongithola ngingekho uyabona wathi kimi uhamba phela ushiya isikhiya uyabona nayo leyo la ngimangazi ukuthi hawu kanjani ngizoshiya isikhiya kanjani ngishiye kubani ngazini wayimela nje ukuthi mawahamba phela uboshiya isikhiya angayithulela nalapho ukwabona okulikhipha direct ukuthi uyacontrola asangize ngilikhuluma alright wa tseba Moroka go ya ka mokgo ke kwang taba ya kgaitsedi ya ka mo mogaleng le mogadi boagene ba dušitše ke abuti ya ba lušitše ke abuti nke ke no re boledini mogadi boganyana mogadi bo le kae re gona ke ngaka moremi o le bolelang le yena ka re na le Makoti ya geno mo Makoti re wena le yena a le boledišane so a se taba e botse taba gore le seke la boledišana ene o a bajwa ene bolwetši ba gage bo hloka gore boragadi le mothuse ka gore yena le monna gage ga ba sa le bophelo ba ga botse ene a go kgonagale gore re ka bitša ba gabo gore ba tle ba mo hlokomele ka kua gae ka kua ga bolena a ke re go ntšwele la bona gore le tswile ka gae so go šetše yena le ngwana bolena ka so e ba boima go ngwana bolena gore a emelele a tsebe gore kore ga ema le e tla bo ka re o ema le mosadi ga e tla ka mo e tla bo ka re o ema le bana ba gabo wa ikwešiša so potšišo ke gore na ragadi o ka kgona jwang gore wena le yena le tle le boledišane gobane sebakwa sa lena sa gore le seke la boledišane no ba ntwennyane yona ke ntwennyane mara nna la boteng re kwana thata nna gore na ile a re šia matsebeng a abuti so abuti a šenke ke mmona a kwatile ke mmona a kwatile tšatši lela a bolela mantswe ke sa bolelang so gabotse go ya ka wena ragadi bo duma gore Makoti ya geno e be motho wa mogutama nna ke duma gore Makoti ya gešo a tsebe gore bana ba npalela a re
a re nyako mo tseela lapa lela mara a tsebe gore ka mo go na le bana ba ka mo a ga bana ba gage ke ragadia bana ba gage le ga go ka dira ga bjang ke bana ba ge ba e tla mo kwa gana ka bona so ne ke duma gore ga ile go le nna then a tlogele bana o duma gore a tlogele bana ba tle ba bone ragadi ya bona o duma gore kore ke duma gore kore se re fapantshitse nna la butaka ke duma gore ba setse bona ba le ba babedi ba setse re se bolele se fele le nna e ntlhoba boroko tabe tlhoba boroko ka bana buti ke a buti a nnoši ga gona o mongwe ke na le mengwaga bana ba ka ba tsebe ka gešo ke na le mengwaga ke sa ye gae 3 years ka moka bana ba no maketse wa baraka baraki bana ba ka e sa le ba banyane ke ba santsong ke tsamaye le bona ge ke ya ke bue le bona ge ke boa a shi ba ya baraka aowa ke no be ke khopise ke taba gore ba re ke a laola gomme mara ne ko ka ena ge ke shatso ne ke shatso tsa bana ba gage shuena mmoje shuena o go thieleditše no ebo nkutlwisitse bohloko thata a shinke ke ilwa la buti a shinke ne ke thoma tšatši lela so ntho o ikhositseng between nna la buti a ke tsore e tla lokana mara e nkutlwisitse bohloko thata ge go ka loka ge nna la buti re ka boelana then re tlo boelana family ka moka and a se nna ke nnoši kwena le mang kgaitsedi ke nna le ngwana ausaka le ngwana geshiwa ntatelang wa last born so wena lena le nagana gore makoti a bolena o le lwesha le abuti a lena nna ke bone a hlanotse mantswa a ke tsore ke re nka bia kgaitsedi ke nyaka go kwešiša a kere wena go njwale ga o sa tepolelela o ne o nnoši o tsentšhitše le ba bangwe ka gare ga taba ye ge o re a se wena o ne o nnoši jwale putšhwa ka ke gore wena le bona ba o bolelang ka bona gone jwale e leng ba geno o bona o ka re makoti o fihlile a kere a le kwana jwale ka bana ba motho a le lwešanang ke bona ka mokgwa jwale o be o duma o kare go ka diragala eng gore le boelaneng le kwaneng le yena jwale ka mogadi wa lena ka baka la gore ke kwa o tloga o gatelela taba ya gore le ge a ka dira eng o rakgadi ya bana ba gage jwale ke nyaka go go botša nna gore le ge go ka diragala eng le yena ke mogatša malome a bana ba gago a ke gane aowa a ke gane tate ka kapa ya sore ke be ke re le ge a ka dira bjang bana ba le ke ragadi ya bona ba tlamo ba ragadi re nyako tlamo mara mama wa kana wa tseba wa e kgaitsedi yaka o ka se re o elwa le motho wa rata bana ba gage a go kgonagale because le nna ge motho a sa nthate a sa nnyake a go no re nka tle ka thabela gore bana ba ka ba phela le yena ba kitimela lapeng la gage so ntwe go ra gore ntšhang bana mo go yona if e le gore lena le sa nyaka mosadi wo gore e be mogadi wa lena e be mosadi a buta lena and then le beng family e teng lokišang di-differences tša lena le tlogeleng taba bana mara nto o swantse mo ikwiše ko gore a gone motho a ka thabelang gore bana ba gage ba e lapeng le e leng gore yena ga ba monyake ene ke dumela gore le wena o le motswadi o ka se dumele gore o phošane le baagišane ka noga ye e phelang mara bana ba gago ba bapale ka baagišane o ka se dumele le taba mohuto mogadibo kore ke nyaka gore re be honest ke nyaka go go beela yona ga botse bosempolo ba gore mogadibo wena le yena ga le boledišane ga le nyakane so o ne right ya gore a ganetše bana ba gage go tla ka lapeng la gago up until le solva di-differences tša lena so ga e tšedi ya kampotse mo
e le gore wena le mogadibo le lwela taba ya gore o mongwe ke sehwirihwiri wa lwele taba gore o mongwe ke sehwirihwiri tabe e nna e nkutlwisitseng bohloko a bea mantswe a ke mmoditseng ona ka mokgwa ke mmoditseng. Wena o mmoditse mantswe goreng? Ile ka mmotsa gore ko ke tswang ba re go na le mokgekolo a nyakang kgomo, so ke go nagana gore mokgekolo ka bana ba mo le lekaleng e ka ba mama, since le mama a sa direla mogoga gore tlhobosa go a ka mokgwa ba bagolo ba re boditseng gore a di nyakege. Ke nagana gore e ka ba yena, e ka ba mama. Alright, mama ga go tlile le seantlo. O tlile le seantlo. O tlile mola sesia ga shitša robetše ka mogare ga lapa. A tsoša lapa leo wa ke. And then wena o ile ga o etswa ba re mma go nyaka kgomo. Ba mpotsa gore koko ngwane o nyaka kgomo. Ko kwa ngwana o ka lehlakoreng la bopapa go ba la bomma. A ba e hlalosa. Gona mowe a re emišeng santse re tle re lebelele gore na ko kwa ngwana a nyakang kgomo kwa lehlakore la bopapa go ba kwa lehlakore la bomama. Then wena o ile go mmotsa yena a phetola ditabareng. Ke ile nna ke mmotsa a re nna mogadibo ke a lwala. Fota ka mogae a ke na bothata la tsanela dipheta mara le nna tshwanetse ke phete tsa gešo. Okay, e sware gona mo wa itseba taba e bolela mama? Kusho ukuthi ngiyayazi mara yabona le kuze ngizothi kumele ngiyophetheza kwethu sakhuluma ngendaba kwakumele ngiyokwakha kwakune complaint yasekhaya ukuthi ugogo wekhona into obekayifuna ukuthi ngiyenze ekhaya. Ngathi okwamanje ngisafuna ukuthi ngiyangibhekele engihluphayo because into bengisho ngithi yazi ezinye izinto anti bengumtshela ngithi yazi anti ngiyagula ezinye izinto manje ngitshela ziba heavy for mina ukwabona because kwesikhathi bengingitshele ngithi nabantwana izinto mabazenza ngicela ningangitshelini okuningi ukwabona ngoba kuyangilimaza. Okay, wena no auntie Ragadi wena le makoti ke kgopela gore le mpotse mo le lwela taba ya gore o buletse taba ya kgomo ya boa ene diphetogo. Ya boa ya le dira gore le palle go boledišana. Ke yona fela se se le lwela. Mina futhi engakusho okunye ngasho ukuthi enye into yaqala endabeni yemali eyayibhadara lo ya mama lo mama lo beka washa jonke khona mama beyanokusiza uzowasha and uanti ngangikhulume naye kahle and azange ngize ngimfihlela ngamtshela ngathi yazi anti ubhuti wakho angumtshelanga ukuthi lo muntu lo ngomisile because ngifuna ukuthi sihlanganise sibhadare insurance enye ngifuna sihlanganise ngale mali yakhona sibhadare i-society because ubhuti wakho akanginikezi imali ngamangala indaba masesenini sengiqhamuka sengifonela omunye usisi usisi wakhe wasepitoli. Yazi indaba yenu ayizwakala Ragadi taba lena ya gore le lwelanga a ikwagale vale nna ke letla ke le fa diputšisho bwana a ke re lena le alwa ke le lwela taba polelo ge makoti a ka hlokofala o tlo tla lekhulla gage ke tloke why o etla lekhulla motho o sa mmoledišing ka gore go njalo le a phela le palla go go lokiša taba tša lena bobedi ga lena go njalo ra Ragadi ruri lena le ka lwela taba gore mang o boletše lentšu so la palla gore letle ka gae letle le dule fase le reno makoti taba ya ga ya bolelwa ka mokgo le ka mokgo taba ye ke e boletše so and then a re ilokiša re founele a buti re bolele le yena makoti ge Ragadi ga ka hlokofala o tloa lekhulla gage wena o dirang ka ra mmolediša ngizoya ngiyosapota umyeni wami ke rela re o tla bo ya go dirang ka ra mmolediša gapa o mmolediša ene le ka se re dilo tše e leng gore le dirile le phela la nyaka o tla o lokiša dilo mola o mongwe a se tša robetše and then potšišo nngwe se yona mama bophelo bo sesi wa bophelang ka moga geno ba bolwetše ge ba ka robethile ke stroke ka kua gare ga lapa la geno o swanetše a thuše ke mang ge lena le sa mo thuše nna mama a ke itse ka bane le nna sa le ka thuša before
nko bolele le makoti ya geno šololokise taba lena le tlogeleng taba tša morago taba tšeo di diragetse ka nako di diragetseng ka gona ke kgopela gore taba tšeo di fela le kgono re thoma taba ya gore bjale na go tloga mo re ya kae cause nna nka se thuše makoti ya bolena lena bobedi ga lena lelwa le lwela tabanyaneng nyane ya go se re selo wa tseba Moroka before se ya bolela mowe a gone batho ba baka bakang taba eso ya be ya fitla mo ntwa ya bona batho ba ile ba babedi a ba re botse nnete ene gore a ke no tloga ke sa dumele gore go a kgonagala ene ge se a re mo mogaleng a re e sale e ba yena ga senke a lwa kapa fapana le ngwana mmage ga ke tlo dumelana le yona bana ba motho re phela re fapana re lokisha bophelo bo tswela pele re gatana dikhontse bophelo bo tswela pele then ge e ka ba bona go ya ka bona ba nagana gore makoti ke ena a leng phehli ka mo gae o mongwe mosadi ntle ge ise wo ba tlo kgona go mo kgotlella jwang because a ke dumele gore a sale ba yena a seng ka no gatana dikhontse le o mongwe wa bana ba mma bana ba motho re yalo bale nna putšušwa ka shona ya mafello ga etse diaka ge o lebeletše makoti o swara abuti ya lena ga botse o bona makoti a swara abuti ya lena ga botse makoti wa lla o re abuti ka gare ga lapa ga a sa robala ka kamoreng ya gage šetše e le mengwaga abuti o ne kamera ya robalang ka go yona makoti o robala ka kamoreng ya gage gore a re ka kua gageno go šetše go tšwele dirumu tše pedi tše e leng gore ke tša balekane o mollo mongwe o ne le kamera ya gage o ka ba fa maele ka gore mowe ke nagana gore mogadi wa ka a nne fatshe le abuti ba e bolele tabe ge ba fetso e bolela ka e le gore ya pala a bitse ba bagolo e ya kwagala wa tseba o baga ga botse jwale wena o tekaga jwang le mogadi bwago nkore re kwe wena go tekaga le mogadi bwago gore le tekaga jwang wena o nyaka eng jwale ka ragadi ya bana gape o ga bolena ragadi so o ra re wena ragadi o no reng ge motho a le ka geno a sa go bolediše so wena go ya ka wena o reng go makoti gona potšišoši le nyaka go solva ke mang wena le makoti ka gore dintwa tše ge di thoma be le lena le ba babedi jwale di thomile ke lena bo lena le nyaka go solva ke mang ntle le gore lena le ba babedi le to solve gona jwale nna le olwa go fihlaneng ka re nto ngwe le ngwe santse e be le mafelelong ene Moroka sesi including dikgaitšedi ka moka ga tsona ba swanetše ba tsebe gore ge makoti a dula ka gae e le mosadi a abuti ya rena ge re fitla ka gae re ya kokota ra dumediša ra fiwa madula ra dula fase a gone mosadi o a ka jang monate a no bona mogadi wa ge šetše a le ka moraga ntwa a topile mo goma a ya go tlhagola lapeng la gage e ka nobe e le megoma ya bakgekolo e le dithuto tša bakgekolo e le dijwana tša bakgekolo mara nto ke problem o mokwele makoti o ileng rakgadi o ile a tlo go tšea poto o no šupile ke be ke nyaka pitša kapa ke latine pitša kapa jwang jwale ntweki e diregileng e makoti a fetšang go e tlhalosa a e dire ke o a nnoši kapa ke bagabo ba nnoši e diragala malapeng a mantši mo dingwetši di šetšeng le malapa so basadi ka moka ga bona ba swantše ba tseba gore taba yeo e wrong go tsena ka lapeng le ge ka tlhoele ka ga geno go ne le motho a dulang ka mowe motho o deserva go tlhompego
motho o deserve award ka lape moroka re a tsena re a kokota ra fiwa modlo ra dula fase ra dumedisha ga botse le tsugile mogadibo a wa re tsugile man jwang ke bo bontši ka kwa ga ke be ke re leng ka dimeng a raka le kiribana le ge ile gore ke tša mmago swantse o di kgopele go ne motho a dulang ka moo ka baka la gore ge re ka tla re ke tša mmago rena mmago rena o tlhokofetse di tlhokometse ke mang dilo tšeo wa bona gona moo ke bothata like ka gare ga lapa go nyaka tlhomphano ene go ne dilo tše dingwe malome ka kapa re swanetse ge re le batho re di lebelele re ka se re lwa ra palela ke go dula fase ra lokiša dilo na ba tlo di lokiša mohlang go ne lehuna ke thaletše polelo ya mogadibo mo mogaleng ge a re makoti o swanetse a tsebe gore ka mola ke ka gabo batho o right o a re reša mara le bona batho bao e leng ka gabo bona ba swanetse ba tsebe gore go ne motho a leng in charge ka mo gabo bona so batho ba ki ba swanetse ba lokiše diphapano tša bona ba hlokana batho ba ke o ke rakgadi ola ke moga tša malome batho ba hlokana ba swanetse ba lokiše mathata a bona jwale yena o kgona go eletša abuti age le mogadi ba ge gore na ba direng go lokiša mathata a bona mara yena o palela ko go tekeletša gore na a direng le mogadi ba ge gore ba loke alright makoti wena bobona ukuthi le ndaba lokuthi izokwazi ukuthi ilunge bofisa ukuthi u-anti ayenzeni mina engifisa njengoba basaqeda ukuchaza ukuthi cela ukuthi umuntu mangena azi ukuthi kunomuntu ohlala la because like nami ngimuntu wesifazane mina benginalo ukuthi ngifisa ukuthi ngingahlala kwami yazi umuntu wesifazane uhlale kwakho kungabi bikho like abantu bakufilisa ukuthi akusikini akusikwakho or kanjani or because enye into engizwe ubuhlungu futhi nale ndaba le ukuthi bazotshela abantwana ukuthi akusikini la ingizwe ubuhlungu but angeke ngize ngibe ku-anti ku-anti lo angikaze ngayizwela kuye ngizwa kulo anti omncane tshela abantwana ukuthi akusikini and okwesithu wayekhuluma phambi kwami ngayikhona-ke le ayikhuluma ukuthi wena umamakho mangashona wena ntokozwa ukuthi umamakho mangashona wena uzohamba la ekhaya kube ukhuluma u-anti lo cha akusuye lo bekhuluma lo mncane asikhulume ngalo anti lo sikhuluma naye manje ufuna ukuthi u-anti lo abe umuntu onjani nabe ngifisa ukuthi sihloniphane like nokuthi like njengoba bengisho sekuqala into umuntu mangamphathi kahle u-anti umuntu onenhliziyo encane that's why bengisho ngicela ukuthi into mangamphathi kahle angifesi because ubekuthiwa vele lento le engicela ecaleni ukuthi sikhulumisane if ever umuntu into ingamphatha kahle ngaba ayizange ngizifike la because ngabe ungitshelile ungilandela ukuthi hayibo maye masowenza 1 2 3 3 wenza kanjani ngaba ngithi ikhulunyiwe yandlula manje ongitshela ukuthi yena afundiswa ngokusekho ukhetha ukuthula ayihlalele le and u-anti mawuzothi wena why abantwana angaze ngalela mntwana mina ukuthi eze kuwo and futhi nawe cishe mina nawe siyafana because nawe abakho abeze ekhaya kubo since le ngane ziphela ziyandlula azingeni umuntu ongenayo lo mncane ubuthi lokuphela aboshadi baphelela le ngangababona amangwane kodwa bayazi ekhaya azange baze bafike but ngiyithulela ngisho nithi but angaze ngalela mntwana mnitsafike kwa mogadi makoti ke kgopela gore mogadi wa go šoma mogaleng mogadi wa go šoma mogaleng nke o mmotse gore o duma o kare go ka diragala eng gore wena le yena le boelane khuluma naye ufisa ukuthi kwenzakalani ukuthi nibuyelane nomkhari wakho izinto zilunge zibe kahle khuluma nomkhari wakho mina into engiyifisayo bengifisa ukuthi sihloniphane and bengifisa ukuthi omunye abe open yazi ube open yabona mawuzoba open ukuthi into njengoba ngisho ukuthi umuntu into mayengakuphathi kahle ukhuluma ukuthi into ayikuphathi kahle ikhulunywe indlu because kumanje mina first of all uyazi ukuthi ubhuti wakho akakusuma umuntu okhulumayo mina angazi ukuthi nobaba bathathani ngakabe mina angazi ukuthi ni right nje angazi nix because baba bathatha akusuma umuntu okhulumayo and sonke siyamazi nawe uyamazi and so makuzobe ngathi yimi engixabanisayo mina angaze ngixabanisa mina so wena awunankinga ukuthi umama ulokha nje u-anti lo hlale naye phansi nikhulume mangabe kukhona la unephutha umtshele bese akhona ukuthi umforgive naye ayenze futhi umxolele
injalo uxolala kuyafuneka ngoba igcine sizodinga naye uzongidinga nami so siyadingana kahle kahle njengoba usho siyadingana empilweni. Ya khuluma naye umtshele ukuthi le ndaba le iphele ikhona ukuphela namuhla. Anti ngiyazi njengoba usho ukhuluma iqiniso ukuthi ungihlengile impela ubonginakekela ungisiza. But ke na lokho kwasixabanisa bengamelanga ukuthi ngaze kuhambe kwazi kwafika la. Bemela ngabe sikhulumile lento yandlula. So ngiyacela ukuthi kube mhlawumbe kube khona indlela engenzeka ukuthi kundlule lento yethu. Because into encane vele isixabanisile. Mtshele straight ukuthi anti la mina ngiyenza amaphutha khona ngicela ukuthi ungicolele. Ibeke straight ungayisali. Yebo ke anti mina ngicela ukuthi la okuzwe khona nginyathele khona ngicela ukuthi ungixolele ulale ngenxeba. Wamukwa Rakhadi. Ke montile mo. Uring. Oro khopela gore re tshwarelane nna le ene. Aga. Mo dirileng phosho ke mo tshwarele. Jwale shidi wedi ka go wena Rakhadi. A ke na bothata le nne mogadi. Go go tshwaretse le nna ke khopela o ntshwarele se go dirileng sone. Oh shame. Yeah. Re a leboga Rakhadi. No. Ke khopela gore ke le ngaka Mremi. O bolele le abuti. Abuti le mogadi bo ga ba phele ga botse ka gae. Abuti le mogadi bo ba sa pheleng ga botse ke khopela go bolele le abuti gore nna le ka kapara khopela go tla go bolela le yena mabapi le tabeng ya bophelo ba gage le mosadi wa gage go bana ga go le phedišano e kaone. Ene mosadi o wa balwa. Ene ka kua lapeng la ka kua gae. O bona dilo. Ba re go ne le motho monyane go lekana le lofo le re wa apara wa apere thai. Bone ke thato motho. So and then morokaganyane fela khaitse dia ka unga khulumi abantu ngamagama ngitsho ngiyakhohlwa yo. Yeah. And then ba re gone dilo tše di sepelang ka kua gae di mo pallisha go robala. Gona le dithokolosi tše di mo tsenelang o kwa bohloko mo tabeng ya popelo. O ne le bothata bo bogolo ba gore yena le monna ga ba sa supportana ga botse. A go sa ne bophelo ka molagala ba so be ke duma re go ka kgona o botša abuti gore no nke re tle re gahlane le yena ka gore nka se kgone go tsena ka kua gare ga lapa le la ka bereka re se ra gahlana le mong wa motse. Ene nka se thuše mosadi wa gage nna le yena abuti re se ra bolela gobane ke tla ba wa phosho. Ene mosadi o go tla mo a paule motho o a ba jo o nyaka thušo. So ke kgopela gore le family o ba botse gore ba se ke ba motlalela pelo ba re o šetša sepetša ile kae gora gore taba ye ke gala bona gore a ke kreye thušo. Jalo o bone gore ke nyake thušo ka lehlakoreng le lengwe so o tlile mo ene go kaone ka re le go lle wena le yena le boledišana gobane ke gale le sa boledišana. So se ke se kgopelang ke gore re bolelele le abuti re kgone go mo thušetša mosadi gobane ke gala ema monna modimo fela se ke ba lapa solang ka mosadi a gaga se ba fola. Mosadi o santše a fola be ga botse and then ka gae go kgone go ba le bophelo bo boraite. Ke tla bolela le yena. Okay. Ke lebogile kudu go ne le ye nngwe polelo le nyakang go e beya Rakgadi. Isheka. Ya shiwe malome kaka. khaitse dia ka be le re le rata go dirang Ne ke rata go leboga. Ke re kgonne go iponela. au batho and then la tseba re gopelang khaitsedi ka mokgo ntate Mremi a e bolelang ka gona gore o gopela gore o bolele le abuti yago and then ge abuti a etla gae kapa o mo gopele gore a tle gae re gopela go mmona mabapi le mathata a lapa la gage le lapa la gabo and then ge a tlile re tlo tla gae re tlo bolela le yena mabapi le mathata ka baka la gore ngaka Mremi ke ngaka ya setšo
o a kwešiša gore a gone gore a ka phethela mosadi ditaelo monna gage a sa tsebe ga gone gore a ka no ya go thea kapa go swara motse wa ka kua ga geno a butia lena a sa tsebe a kere ragadi ra gore le direng jwa lendane le re tsebišeng kgaetšedi a rena ka mo o swere di-phone number tša rena ka moka a re tsebišeng gore no rakgadi o boletše le monna ebile monna o tlile gae kapa o tla gae re tlo tla ka lapeng re tle re boledišane le lena and then ntate moremi a kgone go thuša mogadi wa lena ka baka la gore ge mogadi bo malwetse a gage a ka be a ka tlhoka thekgo malwetse a gage a be a motšea a butu o tlo tlhoka mosadi lapa la ga bolena le tlo tlhoka motlhokomedi jwa re a kgopela kgaetšedi ya ka gore e be wena o tšeang karolo go lokiša taba ya abuti gore a tle gae and re tla re kgone go bolela le ena and then makoti a kgone go kry-a thušo fa le tla dira jwalo kgaetšedi ka ke lebogile kudu ga ke tsebe gore na mohlho mongwe go na le se e leng gore moroka o rata go se fetiša ga oright ne o re lokile kgaetšedi ya ka re lebogile nako a lena a kere modimo a le thušeng le rena re tlo le thuša gore le tšweleng pele le phedišaneng ga botse le mogadi boa lena ka baka la gore ge le sa rate mogadi boa lena go swana le gore a le rate a buti ya lena thank you ngwanešo moroka napile ino e ritela o e ritele go fitlhela o ba fa di-phone number fa a ke leboge malome ka kapa a ke leboge le sesi go tla mo lenanegong se segolo a ke bontšhe sesi gore mathata gage ka moka re tlo lwa le ona re bone gore re ka mo thuša jwang kgaetšedi ya ka o berekile re ya go lwantwa e kgolo gore bolwetse ba gago bo fole o kgone go boela o be gabotse mathata a ileng gore bo gahlana le ona a kgone go tloga mo go wena se segolo ko go boledišana le mogalabi wa gago ba re dumelele re kgone go tsena ka molagare ga lapa re bone gore ka bereka jwang magagešo a re reng ge re rapela mathata ke a mantši mo lefaseng matšatšing a bolekgono nke re no kgopelang gore modimo banna a re lebeleleng banna ka gare ga mathata a re leng ka gare ga ona ge re phasa re boleleng le badimo ba borena ba rentšheng dipula tša moya mešoro le ya di bona mathata a aparetše bana le ka mola lefaseng la moteti bana ba babedi ba šetše ba tsamaile ba bannyane nke re no lekang gore banna ge re rapela banna re no felang re bea le bana ba bannyane ba dikolo dinomoro tša kua ga moremi ke 079 170 9862 or le ka founela 060 959 0303 079 170 9862 or le ka founela 060 959 0303 ka mola Facebook page ya rena ke Dr. Moremi o tlo kry-a letlakala la rena le na le 155k ke lona lewe e lego gore ke la nnete go ka bona le lengwe wa kry-ile gore batho ba gona ba sa lefasana ga se lona and then ke sa bušeletša go batho ke re batho ga re berekišaneng re thušaneng ka mokgwa re ka kgonang ka gona kudu ka lebaka la gore go ne le batho ba ba felang ba rata go dia boradia ba gore ke bongaka Moremi nke le ba hlokomeleng le seke la romela batho ditšhelete ka difounu ba re ke bongaka Moremi le tlo feletša le wela mathateng so ke lebogile kudu go boledišana le lena malome ka kapa batheeletši ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago go berekiša didata tša lena fela le re thegile ka mehla le ka matšatši go kgoneng go ba le tšwelopele mo gore na ke a leboga malome ka kapa le bo abutkeni Mtswala Thabo Makua ntate Leshaba ka mo re leboga thata mme re tla mo thuša ga gona bothata felo nna ke lebogile kudu ka maatla re a leboga moroka ke go kwetse kgole jana mara bo kwagala